Ia au te whiwhia fo ia whaatalofa ma whaawheiloa i lo tau pa ia ma lo tau mamalu Samoa o le antunu pele o le antunu o le tofi. Ia, mai le whaasaunga au ma le antu folasa. Ia, i tūru inga e fia o le rei kilope o folofa ma o whaatulima ma whaatalofa atu Samoa. Ia, mai lava i o nao se o i o nei, mai lava i teitai se i o i se au pito i titi. O se o tātou wadiru, po whea lava fo i le te maua mai ai le rei porukalame. Ia, fia le loto maleanganga. E toe amtalia le tautua fo i le rea sa tofi mata ko fia ia matou ini usila dei. Ina ua savarivali atu minu te ono wa te ainei le tu lai faha. E sia matou taimi ia walango matou wa ia ini usila e tasia e le ese kai miskeke. O le taimi a lunga i up north, o le taimi fole na au kilani, o le taimi fole na Waikato. O le whaasolo koi Wellington e malua kwa ila lo i le South Island. E taimi whaatasia. Le la ua ono ma le afa midute le ua te ai le tu lai wha. I le afiafi foi. Ia ua malu mai foi. Ia pongi sa. Wa matau na wha mawai atu. Toe ave i titi o le lai. Le yaso ma wha amuta lana tautua. Ia ua foi le soifua ma le ola o matou nei au te roa. Ia ai maise nisi ta whorke lope o lo tātou taimi whaatasi. Ai whatalofa. Good evening atu ia te outou o loo mafuta mai Amerika Samoa. Ma lea i le tau te taimi a fo ili mau Amerika Samoa pe kasi a fo ili tula. A o Hawaii ma Amerika. O te loo leo watale. Se furu por se furu kasi. Ia te outou le po. Ia ma lo fai o le faiva. Ma lo fo ili le yaso. Aso lulu nei te outou. Ia o le ua aso tofi matou. Aso tofi Samoa. Aso tofi nisi o atu motu o le Pasifika. Whaatalofa. Mau folo fatu. Kau kale aringe yaso. Ioi. I le anga le leo le tātou mataisili le langi. Ia. Tau au auna le nei asiata. Tiro fu wa lewa no tu talitalia le nei porukalame le nei fo yaso. Ia awa ele nama le laina. Tu langa fo i. Ia wa mori mai. Ia e pe au ngalu o le ea. Ioi. Wa le lea solo le saviri. Ia pe wa tala no ina i te tono le pahale mene. Ai ui o lea. Si ka kome mo mo ka ko whakalofa. Si e wa ea whakadia. Ioi e utu te vave. Ia ai si e o tātou whaatalofa. Se e o tātou murumuru o foe. Ia ma tātou aleanga e pe o le tala i tautai. Ia e lo le whaiva. Maira wala au ko inga. Kau kaya. Eo. Tautai a e le agarei ma le lo folo tātou ma te sili le langi. Whaatalofa lea ma ua folo fatu. E pa ia mawarunga si o tātou o tiro. Ia. Feo yo le tala le lei. Ia e le whaapea ua whaangalo o tau le ma whaina o whaangalo le pai sina o le ngā ruenga le dua le talanga pa ia. A wā o tau e a fua matangi ai lo mātou malosi e so umalava. E tau te talo, e tau te anapopongi, ia ma o tau tu atu i le tua. Tama whanau uma, po whea lava le whata whaitaulanga, e le aia se whaife au, e le ngā osanga e kale sia e kakalo iai. Ioi, le aia se whaife au e uma e awha pia le tua. Wha more se e wha manguia mai anga o le mako e kale sia pauanga. E umana te talo e wha manuia i le kale sia. To e wha pia upu a wha whiangainga, le tuai, se e wha manuia i tama whanau uma Samoa. Wha manguia aku i kama whangau uma Samoa. Wha mangalo atu ia i la tau o loo tau mawhai e tineia nisi o tama whanau Samoa. Wha mangalo atu i nisi o loo tau mawhai e matua tau fiofi na ia ngungu nisi o tama whanau Samoa. Wha mangalo atu ia i la tau o loo tau mawhai e ule ua o Samoa. Ma kur wha whongara ku. Awala ngā au tato ia i wha talofa. Tau te sila fia. Ua matua manu mai lava i lunga le tūlanga lea o le loto fia pule. Ua makua mu kingi pe yori pupula le la. Le loto fia pule ma le loto fasausili. Ma le loto faumalo. Ka fio la e pe anga whaapea e ke pule ingi ola e ke pule ingangaka. Fatu ai foi lautala. Ta fio la ese le poto sili ese o lo tato watu. Ngai faya uma mea uma. Faya le tangata i lona fatusa. Au mai i ai malana filifilinga sa o loto malana pule faitalia.
ko o le whakoanga o e kenga po le lalulangi le nei ua tātou iai. E fili ai le tangata i le leima le leanga. Ai u pe ia le pule au au. O tau mua mai. Ai u pe ia le pule au au. Aua o le upu mongi anga whapea mai. O le a avaku ma le pule au au. E o kou kai po o kou a po o aile la whai matai tai o aile la e vaku e ke ua. Oh my good boy. O le lalolangi uma no winga o aturu uma ua le ingi kangaka. E mafua mai. O le mele lenga whai e iki la. Hitler. Le mele lena whai e Hitler le au Nazi a le whaironga langu. Fo ile le kamalo o iki la manga. Lenga matua nga o nga sese o se kala se tiu. Le au Jewish. Nga sese o le au yukaia. Laf po le rua. Ia. Tua matau tia whainga. Le fo ilai. Sau markama kama fo ile le o aming. Iyo pule nga aming. Kama o mau. Le se a mau le fe au aming. Wa ma fo na fatu la utala. Ono la ufa fetai le a ifeo yo le tala le a mese fo. O le tou fatu ai nga tausi. Ia melea. Ia fata lofa mo fo lofa. O ele lungo le porkala mele tai mele dei. Fata lofa tu asiata ia te oe. Share tato porkala me. Like, love and share. O ko mala mo ka ko porkala mele le ua fongo le pale mingi ua karangoi. Ui ka fio lai. O lau whaafetainga. Whaafetaia o le ua manino le manta le vai o lo o mai mo mai na yo tato taitai. Ka fio lai. O lo mai mo le mai o i whaipule o le tuangai. Whatalo whatu asiata. O lau whatalo whapitoa le nei. O te whatalo whatu ai i tai umo le tātou malo. Whatalo o folo whatu. A mata mai lava lau whatalo i le ao mamalu o le tātou malo tuto o tasi o Samoa malau masiofo. O whaalangina ia na tau mawhairwhai ngā malo le na te atu nei ave ese. Le o toe whaafo i mai a tātou ia. E pūlea ia ka kou whainga o ka kou whaalanginga. Leanga o whaalanginga sa oia. Lau o fionga i le au mamalu o le tātou malo tuto tasi. O le whaao o le malo Samoa. Ia ma lau o fionga le masiofo. Ioe. Whatalo whatu asiata. Tauta iai. I o lua whaiva i le whaingo fie. Me lau wha malo ma lau whatalo wha. Ia i tama ainga. Ioe. Tama ainga whatalo whatu. Le tui atua, tupua tama sese efi. Ongo fo ia li ka kusua whamata afa. Whatalo whatu. Ka waka behind fo iso lepo. Ia awhai ono fo ia le sua whamata afa. Whatalo whatu le whionga na mata afa. Io tama ainga. Whatalo whatu i le susua le nofo. Le mali e toa. Io, i lona no fo vai lo loa. I lona dala na adoa o lona fala na fo la loa. A malele whaalongo iei Samoa. Sunga le mali e toa moli. Whatalo whatu. Whatalo whatu. Ia isi ka kua. Ia lango le tui malele whano lo e le ao mamalu o le malo. Ona me i mai leo le whatalo whai sui o le fono sui tofia. Lau fionga le mamero pati. Ia malau fritua. Whatalo whatu asiata le revaenga. O le fiafi ma le programe o le tauta iai. Whasolo lau whatalo wha. Iyo i tātou tai o le malo. Lau fionga tamai tai pāre mia. Ia malo le folau manuia. Lau la toi le ea ma lau la toi le vasa o lau le fulefua mai ma lau vae tau mai ngā tai. Whaavitai le tua o toi au li tia. Ia ma tai soifua lau saunga le mo. Ia ma le soifua foi i lau whanua o lo tātou. Turu o Samoa e peo na whaamurusina mai e le fionga le whakafitalai o le mota i le asona na fi. Ia o lea o toi tutaitanga. Le fo launga lau fionga i tama tai pāle. Mia pio le tala le whaile ainga malosi. Ia, malo le fo lau. Whatalo whatu la ia i lau fionga malau kāpeneta. Le fionga i le sui pāle mia, le fionga le saoli ia po le fionga fo i le matua. Io wa tuala toe whamausili le fionga i le sui pāle mia. Polifasio. Whatalo whatu ai asia tala di manga o le viafi. Minista ma o kāpeneta mo tō minista lango. Masui umor kāpeneta mo le whainga malo. O le pati, o lo tūla i mai e taita ia Samoa i le nei vai taimi. Lau fionga le taita i fono, sui taita i fono,
ma le paia o le faatuatua i le atua sa mo ua tasi faatalofa atu asiata lenei vaga o le fiafi me i mai lau faatalofa lau fionga i le fofonga fitalai o le motofono o Samoa o le pule o le mota. Iyo, ele ia sesi kama i pule, po sesi fasi pule, e ke pule au le motofono o Samoa. Tu lona le afifio sui mo le fono, au faitu la fono o Samoa, ma le pale mene o le anturu, fatalo fatu asiata. Sui fonga fitalai, ia leanga o le tama ai ngai le tai. Lau fautautanga au bau, ia o le toto o manino, le toto o le alofa, le toto o le filemu, fatalo fatu fo i lau tofa, ia po lau fionga le sui fonga fitalai. Tato atu le whamasinonga, ia o le whamasinonga o lea ua tua ia mai ai e se tasi o whaipule le nei au nanga, ioi. Ma whapea mai ua upuleanga e, pei fōlinga mai ua ta upuleanga i le anganga pa ia. Ka rufai. A le a e lei loa li o leu te whaatalofa ia so uma, ia whaatalofa i le fionga le whamasin sili. Lau fionga se mativa, perese, ia masuisi ni o whamasinonga, maualunga po le Supreme Court. Si o tātou uturu i Samoa whaatalofatu. Ia, masui o malava o le whamasinonga, whaatalofa i le Prestane o le whamasinonga. Iyo, atalofa le Prestane o le whamasinonga leanga o le tama sapai, a le alunga ma le whalewhao sa taua lau fionga le sa tele. Whaatalofa atu, i le reivanga o le fiafi. Ia, awale pa ia aingo mawaenga o le aingo tupu, aingo e ma aingo papa. Whaatalofa atu, e mesi o whamasino, malava o le whamasinonga whaitu malo, whamasinonga maulalo, e mesi furu whamasinonga whanum swafa. Ia, teina le fo i o le whaurulunga o le whamasinonga, whaatalofa atu pali, ia, e mesi fo i o lo au waa. O ngō o mai leo lau whaatalofa whapitoa atu lava. E lea fionga i le taitai o le tua ngai. Lau sunga le tui lepa. Ia, sailele, ai ono, dokta, malia le ngoi. Ia, ai mai se foi o le sui taitai, lau ofo. Malor mafuta mai, whaafitai. Iyo. Atalofa atu lai sui mamalu malava. Pe e ke ika ia ke au o le o mautinoa. E fai le tautaia e ma le Blue TV mausa. Ia ngai maa ngai ia. E tau te whale ano fua o le tau te ioe ina mau tau ioe. O le tau te ioe le lei me i e whasoa i nantu. A fai e te ita lono winga e o ngā mo oe. Whamai ia le upu o le porukalame le masanina ma i le Radio Samoa o iai fo i wale vana whai le porukalame le na whamai e le lei mo oe. Ai a e ika i longo winga e o ngā mo oe. E matua o ngā. A whaifo i la e te ita ma e whaalii, ma e fia whaa o sala, ma e fia anga salai, lono winga o lae a fia i oe. Fatalo fatu, malawa i sui o le HRPP, o sui o lo mata sao, o sui o lo mata lalafi, o sui o lo whaapupuna, o fea lava le te whaapuna mai ai, fatalo fatu asiata. Yeah, I'm talking to you. I'm talking to you. You, right there. Iale na. E fiu ai ke fia I ka mai le upo o ele ma failo fia I oria le upo. Awa foi langa e musuia o ele anganga pa ia o le atua. Watch him. Mata iai. Ioi. Mata iai. Matalia. Awala maka ngai kalea. Ioi. Fatalo fapitua tua. O I foi la ka ke loai. Walanga se fakura la kala le. O ke le iwa ai ya ilunga ngi komengi. E mata mai ai po sini. Tulowa le suila. Ke refia ka ua le ku malo la ngai pele ya u la ngai tele ngafa o sa fata. O so tanga o sa fata ma le ala tau ma sa tu paitea. Ia o tele tau ta ua tua la ngau ke le fia ka ua le ku malo. Ai la fanga kongur ku ia ka ngaka karangoa. Tulowa sa fata mo tu te tele lenga o le sapai o matou lima le tama fa sau le le tama le malo le ngai au kilani. Le fionga I le afe mata. Ioe, whainga tāle ainga sa tunu ma fono le ainga malosi. Palu sa lue wha po le lua. Ea, tu lona le whao le runga tangifa. Ma to'o te tele, tausia ma puipuia. Ea, ma malu le ala taua. A whaifo I o sa ukala I sa whaka kuloua. Le anga ngasungu I ai le ala whale o tupai.
Ni usua tia le manu, o le tāwāna nofo lea. Ai wha malulu whaunono, a whai o le a o sau wha matalanga matali atu. Leanga ua sau ita le tama. Ioi, ua mata ita le tama o posini. Ioi, ua makamaka ika raka malo. Ia, po ole fionga fo ia lea ngā kulou lea lor kama le langi. Ioi, ai pea no ufa iatu. Ia, whaitalo whatu la ia ianti o tau uma. Le tau te mai mo mai, mata mai. Whaitalo whatu fo ie o la lafi mai fake page. Whaitalo whatu. O le mela leo ke whaia koi. O ke fiu ke vai, ele kai whapea mai. Posini is watching. Lea na Posini is watching. Ele whapea mai a mea Sulamanaya is watching. Wala ngai maka sula ila upokalame. Yes. E whaitu lau tala lea. O le mele alaino ta whaia tu ta ita. E telea au le tangata i loa au le la au. Ke le yo au kaka. You know, se whaitu lau tama itala lea. Sula. He's my uncle. Ia leo o kau mahantu lava. O si uso si o tama. Mafutatu se tasi o tua fine e whasingo le whaipule. Maso o kangalanga o se polo ma se ngafa. Ai a kuma ya sula i longa kulanga whaipule. Haluanga ia mea. Le ai se a whaina i o le na mea. Lai tu ilo na tofi. Ia, tua te fo i a mātou i a mātou pito la au wha. Le langa le lenga ka whaiak. Ai, e leila so wa ia kungo maka mai ka mai. A le o mai ngai wha mai no mata no winga. Kalo sia ele o maka mai ele o fake page e ka su engi. Fatu fo talo sia ele o la wanga ia le fake pages. Fatalo fatu la ia. Fatalo fatu la ia le. Ia, to all the fake pages le mata mai le taimile nei. I la tau o loo whai au mō la tau fili. E ke loo e. Ma whai la o miki. Wha mai. E kausolo mua le au vaenga ia o le fia mafua ia le urupo. Ia. Ma whai, sau wala u angeru kausi whai mai ke loa li asiata. O le au mai ka ia ma le, ngai whai a mai oe. O le sifio fia o ia oe. Ia. Fa mai e ofo I whaafinge ma ioi. Ma le au vaenga ngai nguku leanga mai ma. E ma fua uma mai ona e lama ia oe. E ka uma ia lau angeru kausi ia. O whapea ia au keila lea whaina. Ino lea whainga la. E wha mai markala lau angeru kausi. A ole me piko I lea ngai. E solo mua I lau mai ka ilo maha kukua ngai whaika I kuorua. Fa mai e solo mua le au mai ka le au maku ai ole upu harenga ka mai la angiru kausi ere ka ua mai le lo matu fa mai e solo mua au maku ku o fa ku se fa mole o le angiru kausi o le angiru kausi ere ka unga e ka ua mai nga me ai fa mai ka le angiru o ngalo ya o le fa mai o le mai mo pe ni nai uli e tali tu o le pato tale tu o le vale. Timur tu o le patu. Ko se fa manga ko me langi ko si mai awala ke polefo o e siata o renga ngana sa o anga lu ke vakua. E solo mua I au matutua na o le fia mafua mai ia o e ka ngofi fai oe. A ru fe kawi ngai no more public ma ru fe kawi ku le mol. A vai la le fusinga o. Ia o fa pia. O fa pia le la faina. O te sau ia te oe, I will come back. Ma o tali atu tusa o siau mata upu. E ui ana e whaalau tele. E ui asa e whaapea mai o se miria I New Zealand e te le ita ua pa te langona I tino. E oe. E langonga I kingo, leanga o au, sa o tala noa atu. E winga I le stasi o whaamasino le fionga ia kalasa. Posingi, ia, o te fo atu. E tali atu si au ma si au mafuanga. O te tala noa atu fo ia te oe. Ia, mana inisi fo I o vaenga ia nga salu I lalo ka peka. Isi au ave ka avale fo I lele. Matula ngauma. Wa o te langona. E mafua na e tinga. Ma e tau mawhai e abuse low power.
which is I'll share with the lawyer e ka ngu America ko lawyer nei il taimi manto le afole o le lima nei New Zealand to sol afole ono samo e ka ngu mai le tanto legal la team ona fa so ale winga le vaenga mo ko e mai ai lunga lau sa ngoanga le sa e fai atu i to tonu al parliament o ko e fai ko e fai ar kongo mako o ka se nga sa ngoanga e fai le fia pule kongo alea le fia pule kongo alea leana laina tato nau o malava inga ia uangi ko e ku mai HRPP le fia pule le wa sa moi mai foi la e fiu ai tau nganga ku io mai lava e tote io mai lava le langona fia pule lo langona e ke manga o e ke ua o kangaka o lau skailinga o ke la longa ayo e faia i lo ku malo morongu le fo ua makua safai si fai pule le fia pawa mar fia mkaukia le ko faia but I'll come back to you sa o ia palangi I'll come back to you darling okay ko foi mai ai se o ratu mua io se o ratu mua se fa te avaenga mua tato programa pa tol faso I will come back to you ele ngata foi lea o e tato malo fa alor ngi tato programa o to te pole sa mo le vanga o mo mai se fa ka ko programa ngi ele ngata o le amaliu mai le to fa li o fa tau malama se I ma fa soa ina inisio vaenga ai me se fo yo se update mai ile abili le uto tu inatu ile famsonga mo lunga manisi fo yo vaenga ai o te toi fo I mai se yo ukali ako ma fo fola ka ya af ele fo fola se fala o le af fola ku le ya af ma fa atala no at ma fa so ako le me ngaka ia ilo pawa o te la longa o nai fa lupe o yo sitasi o fai pule e singia ai ole afa I loa tu lunga I le matua abuse of power male me ngaka ia siau mengi ioi se vai wa ngofo ka fo sir fo feka lai e fai mai se ora e mau ke aku ai ia se umatatu mai vai ngal nai to fa mani no ke lo le vanga e fai puli e te le malama ele me ngata ai lo tua oi o ele si kwa oi le ai le ki o ve vesi de ke le o fio anga I mo kwa oi o lo matatua oi ma lo na o te fia pule me uma. But I'll come back to you later. Tato atu yes whanau. O whamurianga nei o ansa soifua. Le ua taunu o mai lunga re tātou wa. Porokalami. Ma tātou le ansa soifua o le uso foi ia po le atali ia Bernard Saifoloi Tovio. Ioi. Whamanu ia tele lava le tua ia ile atoanga o lo uso o kirikilo aku. E whamanu ia tu le ansa whanau o si o uso ia Bernard Saifoloi Tovio. Whaaftai ile tua ilo na lofa malo na ngalelei. Wa ea ulia mai ai le nei aso ua whaupopo ilo ola. O le tatalo ile tua fo a idesi tausanga se tele. Wale tātou mafutanga alo whaanga, e avatu, I nei merepone, I lo uso, male a inga mare whanau, happy birthday uso, ma ia mana tua, nofo I lalo. Set, ifika rewhai aso whaanga au nea. Ia le na, ma ia mana tua, e nofo I lalo. Ia whamonianga le na, whaupopo tua hirunga re tauta iae, mo oe fo I le uso Bernard, ia, mrui tele lo waso soifua le so. O le isi aso soifua le nei whaamaluluna pa umai en teau. Ioi. Ia, wa ese fo ile mea wa pisi ia ile mafau ai pa ua ile aso soifua le nei. Whamoni atu happy 77th birthday. Whamoni ia tele lava le atoanga o le fitu sum le fitu tu sanga. Mo le aso soifua o si o uso po le tuofafine ia poto silo fau ngaluenga I West Jordan, Utah. Whaaftai le lo fo le tamau le langi ua ea ulia mai lo fitu sumar fitu tausanga o lo soifua. Whaaftai ia na whaamalolonga e o mawhitianga sa whianga iei moe ua e toi maure malosi male fiafia. E toi turo ia le tua nisi aso tele I lo soifua. Tātou vala valai. Happy birthday big sister alo whaanga mai lo uso o sasa mautuangane mau ainga o mai au se talia ni usila ma Samoa. Ia whaupopo tuai ma whamrianga asiata male tauta iae ia mo sunga ia poto I le atoanga lona fitu tausanga I le so.
Polisi tātou a sosoifua le atoanga o le tolu se fulu ma le ono. O le sunga i antu wa va ete. Ioe. Whamuria bea le tua i le atoanga o lo wa sosoifua i le aso o le tuanga ne pele i e atua va ete. Mai le fioanga o malia masasa ai le moteli se la fai. Manuia le whenga iai mga ruenga New Zealand. Lo fatu foi. Lo fa le tua mto e whapo polisi malosi. Ia, me se foi o le tausinga o le whanau ma le ainga. Alo faanga malava ya mai siau mana mea po siau princesse mai Samoa ma siau fanau ya mai siau ainga malava Samoa ya ni usila maturu ifafo. Ya maritato fa murianga ole aso soifua muri ole songa ya keisi samania iyo. Uri le jongo no lima sobre o tu saga ile soso mana ya lo manta mana ya lo pulo mana ya malo chesi le au na siambini. Ia ele dei foi tau sanga de Super Bowl. Ia fa bria tu tau te iae ia te o luso i lo wasa soifua. Ai mai se ia o tou malava. Wa ulia o tou wasa soifua i le so. Fa manuia tu le tua. Fa manuia ma sanga fa manuia. Tulu i mafua inisi tau sanga se tele. Mai a siata mari tau te iae ele dei vaenga o le afiafi. Tatoatu malolonga a foi mai fa feilo ai le fionga ia ale tofa ia li o po le tofa ia la vea fa tau malama i lungo de tatou proclame i le vanga o Easy. Olo whaua pere tātu whapitoa nao le lima tala te tongi mo tupe whamomoli pe ai whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo abano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo abano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Humba Mangele po tātu la la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa famtalanga bala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.
la e fa le jaibi manto ni usilo dei te fi fa ilo a jo le o mo le ma so te inga ia male to fa ia li o fa tau malama ia po le fetala ngai le li o le tu le vea li o pali fa tau malama ia ilungo le porkalame ma sania ia le tau te ia melea o le atatu kolosi lo si fa fe lo ai ia e ia wa ia fa unga fa lo to fa le ai le ma fa na misi le tau nginga le ngare e malu ai le fa malo lo niu lo sunga le malo le malo ia o le fo isa e fita itunga wa fo ia le tau tuai no le atunu uilo na saunga le mu ma tu la fono po lo to fa li o fa tau malama ia mali mai tala mai o au lungo le proclame fa talo fa tu malanga fa alo ia fa talo fa tu le ftelinga shata ia po lo finga fo ile fa tonu por fonga fo ile tatu proclame ia o le I amtalia le tatu proclame ia ele mfaya na tu wale nganga le fi fa filo ia po le fi fa talo fa wale fa fonga mai fo ile pa ia mau lungo so tatu tunu me lava ile te sam le tu manua se pa ia filima por tu o malaina ta wilo nu malo ia e fa felo ia tu ile fa fonga mai fo ile pa ia Samoa pa ia wale fio tama mo la tu ainga fo I mo la tu tama no songa malu tu mo pule I tu au mala tau ainga taima va fonti ia me se foi fa fonga mai ona tatu uso le motu sai a felo ia tu le pa ia wale fio falang folu sua mal vai fanua fo mai tu lang sa ole msale mo mal ni sai lua talo fat foi le fio le la awa mutasi malu to fa ula ia o tamo le manu tele ia malole se fu manuia malo foi le folau ni foi tu la le ya fi pa foi mago mai le tatu por kalame ia ona a fe to ilo se fatanofa la utelinga siata ia ele tu wala ve lalo ia o malu o sa foi fainga ia wa foi le fio le ai Samuel oi malo ni mo yaba malu vai malai ia vai ti ia malu la tawa ia pa pe foi upu to fatoi ia tainane al pule sa pitea ia la fekta ia la utelinga siata ia o le lava ave lava ia lo fonga e fai ma au unanga tautua matavela ia tautua silion taua ia tautua foi mo mia si tato tunu ele ngate samo nei ia me se foi o tunu mau fia fa long wat mai le tele o aso ia pa o ina su filtro fama tala folta ui a o manongi ia ma fatu manava ia wa ia se manuia foi o Samoa ela I sota inga me o lo tupu Samoa nei ia me se foi o tunu mau pa felo ia tuai le pa ia foi malu o tatu panga masani ia ila tou ia I Samoa nei me se o tunu fafo ia lo avea le tau ia ma o tupaanga ile matang o fio por kalame moli atu o to mota malawa so se vai pa no le ngate Samoa nei ia me se foi o tunu fafo mena le ia fa felo yatu ma lor folau ma lo se fo manuia ia ma lo foi le fato toi au manga luenga ne yaso ia me se foi o le tatu yaile lata ile fa I fo neva yaso ia vi ia le tua ilona lofa malona le shata ile tele ole lofa malona le yo tatu tua ole lofa va venga olona lofa ele me fai un feita ria shata lenga o tatu ma fo le upule va venga e pia ia ma fo nisi ile tulanga fo le sa vai lo ina sa mi ula ai ia tule le no le tua e sopo ia le sa mi ula a lo ia tatu nunga siata ole ala ele tai ole va venga ole fu ole ulu ole fa na me pepe fo va venga me uma tatu te vai le aso mo le aso e pe anga I fa pe nasfa talanga va venga yo le lo fa le tu langa o to tele o to fa ma mo to ele to fe mai ya pe fa pe nasla ngona ile tatu savaling ile ma o le mata o fie o le lo fa ma le yo tatu tama e u ya siata
ina tatou se ese me mo la e uia ye taimi tatou te patau matatau ai mo fina ngalo le tua ia e ma e wale ngale le tua e fa parpale le tua e lan tangata na ye fia wa tatou se wa tatou le fa parpale le tua Ali. ia ole fa felo ele seta e me foi fa fonga me au sale bi so se fata vai taulanga e tonu Samoa me se foi tunu fa fo ia e tonu e fai fua lava fai o Samoa pe no mala o tu ala lo ile tu le amo po o la o tu talo ia ma tu tonu le wa manuia ai le fo langa Samoa o le afe ni tu o le afe ni mala e fano ele o tea so polo foi ni mala e ful forma a fi ai so tato tunu ia e fa tai vi ile tu lo na lo fa mo na le Malo whawhetai, ia, wa malama yuru ngalu ma susulu a lao malama. Ia, atulanga fōi o le pupula la me pa o lau whaatulima le rivanga o le fiafi. E mori mai eila ngona o le oli, o la ngona o le whaamanu ma le whaafitai i le tua. Ia, o le ua tā wheiloa i mga whetau o le soifua. Pe o le tala na whaile teingi o leu tongi tupa i tea. Ia aua tala leo malie i le whaafunga maua fo i a le aturu. I oe. Ia tūlanga wale aise vai panoa e lei. O iai ma ami whanga iai e pe o le tala i le tai ma le ele. Ia le tūlanga o le o tutu o lau whaatulima ma lau whaafeiloa i a wale pa i a maubalunga o Samoa o lea wao whangapoto. Moli le futiafu e tasi. E lunga o le nei au nanga whaatau waa. Ia, whaafitai fo i pea whaapea o le ua maua i urungalu ma maua i tala. Wo o ai te tono le pāle mene. A se ua longo i longo a tūlanga o tātou purkalamea me se fo ore tau tua ma le au nanga. Ia, o le mele e wha maua lalo ai lava le loto. Iyo, e maua lalo le loto. E uia o lo avea ma tūlanga e whaapea e ti ngai se fina ngalo mani langona o nisi lava fo. Ai o lo whaafitai nga. Se o lea la o tutua la le molinga fo o le savali ma le tautua le nei au nanga whaatau wa. Ia o lea ua sila mai mo ai le to tele e me se fo. Ia o tātou taitai. Ai toi whaatalofa ma whaafelo i atu. Mana ia tele tūlanga fo i o lou la e le de yaso. E oe. Na ia fo i le tūlanga i le mana ia o le e lei o le la e. Pia mo moli mai ai. Ia o lo o matua ma lo losi o tau au ma lo tino e meise o lo wanganga. Ia ile tele fo i o le nei mau atuava ma le atu vasa. O lo lutia ai puava i pe o le tala fo isi o mātou fo i tu malo. Ai whaafitai malo fo i lo nasai. Leo o le altao i nei vaenga fo i e. Amatai le ta whaatalitala noanga. Ia ai o ke le lopenga e maua i le fongo o leo wau ke loa nana e. O vai o kwa ri pe wakau makamakaika ma ia li i e sui fai pule li i o sio kako pale me ngela ukala ngofa angi usila ku ya la ukala ngofa angi usila ku ala ngai ke samo iyo o vai ko ni wakau apa mama watau apa ile ulu tau mama o ia se kasi o sui fai pule mai tu lo le tu malo isa fata mo wakau apa ile ulu kau mama o le tele yo le ulu mar fa fitau ni na tono tatu tu o le ala me wakau ngau mai o mai mama o ia ka ile o sio kako ko lau sunga iso fina ngalo fadia. Ia, after tele lava se tu sai foi o le paso ni tu la fiafi. Ia pe fa pena ia la u mai tau ia tu langa le wo ia ia pela fola foi inga foi tonu le on motor parmen. Ia ai o ta u foi le ia tau. E pe fa folinga mai foi le o mata le por kalam. Ai pe au ngalo fa longo atu i yo la tu fina ngalo e fali mai pe o ina le wo no a ele aila o le ala ma ko i ma ele o misi ele vai ngai po kala be to ya e fa ya wa la ngala ele fa yo ma tu yo wa ele misi lo ma makal po kala ma go wa ma makal po kala me pi fa ke lo ma ka ya ma mak ya pe isi kan fa pi corpo fu ye lo ki ka ma ka wa pe o le ma ka makai ka mai ya no pe fa pena se ngona o le nganga fi tia wa nga ia le tu la foi le o le fa longo tu isa no nga tu linga e pe ia changi mai a ele ai la
o le ma kua I fa ko le ko inga ngi le tau tai ya so uma ia pe va tu le nga fa tai lo te linga siata ele o mo no ato fa ele o ia fu sanga I lo to fa fo ile vai ti ma vai malai ia a vera nei ia nei pola mo tu ia po nei nga fa sala ve fa vai ai lo nanga malo ala tau tua wasi o tatu tunu a me silang faftai o le wa ino ai a ene ai o le ai o le ai maka ko inga lo pokala Iyo e. Lai o le winga lau to fali o wala ina mafuana ma tatu ila ufa fesili. Langa wa fu wo ke iri. Wo ke. Wano mata ile pale meni la zona nafi. Ono le tau mati no ni langona wa fu se ka ko fa so le ne yaso. Ai wo ke ila ilo va yetunga so le. Ia kulo wa o manga fakuku mai le kama I fasi poko nga fo ile asingu o fale ula ya. Ale wo o ai ko kongo ole parliament. E matua I ke ia ile au mai nga fo ile le ai pe e kauti mandai male fo fikalai. A ma fainga a mai se ora a. Ai pe la no fa te le se ta penanga. E ke le se o ka penanga e kalia ko ile finga ngalo o le sui fai pule. Ia pe amai ali ta ua fa ta no ngal meta ai si mai foi la la ulo ia ma u kama mara professor le u mo foi o mai se manto vanga ia la le nga utela ngona ai o tau li falo na ma fau na on a ma wele va no ne wala te si la fia ai o kau manga o ia si fai pule le e fai le mele nga kango ku la e pa fai ska ma foi le o le nga mai o skalia sta ma foi le na wai na ya ta to tu lo ta o lo ne so fa tala paunga ai o le wa manga o ia sui le e koso fa ka ku fa penga ka I kamare ku lango ye le fa mo ka kere ko ngia se pare mi se urpu ari fa mo oi fa mo le foi visa fa mo le ai ese mea e matua ese sa pe kala kuspa ia fa pe ona ma o sa e masifo e fa penga fo le o kere ko ngia se fa masingo ise urupu avatu fa fonga la tunu matulanga fa pena na mafuai ona ia ile mo mianga o mele na ia ai pe o fa ia la fa ia ngangwa ano fo ile I mata upu se I'll be back e umala auto fo ia e uma auto fo ia tu ia ai ole ata o lo ta ua e tu sa ole au ngore ta ua a fa tanonga o lea ua lea ngai le ito e whaia se si tātala noanga talu mai o na whaatalitali le tribunal le lato whai unga. O lea la ua whaalau I loa laua I tele mai ma manino. Ia ua le manuia le tūlanga o siau ngā ruenga. Ia e mawhai ona e whaalau tele le vaenga a o lea se tōtala muli na ua avatu le lato le whai unga komisina a o i fo ina vatua ai o le ase fautuanga na watu mo oe pe ua whaasere muku ia whapena and what's the next step whamone lio ia whaftai tēne lava siata mo le whafsini e peia ona sirifia fo ia pa ia mo le malu o sio tātua tunu ia tūlanga le ua iai le whaiunga le whiunga komsina le ua mai ona whaino mai le ngata ia tiau ia o le sunga fotu mai tai leo tai lua sa ma to lua ia o lewa fai no me fa muta lo ia tulanga foi leo ma onanga ia po terminate ia po tuli ma o manga wena ia pa fai no fia ngana ile fai ungana na tu no mai I fa vai me fai ungana I tulanga foi leo morianga ia e tolu le sa fa monia le tribunal ia fa sanga ia tia ia toi mon molianga tasi le sa fa monia le sunga le me tai le tai lu ia henifa o tapa fu le swafa ia fa ingwana le ia wa fa mutalo ia lawa una ia me se fo ia le sunga le tumi tai tai lu I tonu tanga luenga ia fa ingwana na shata le wa maia ona tuina tu le fa msinongo pili ia ona la ua mai ona fa ulu le mata sanga pili ia fa sanga le komsina ia ilana fa unga le ua fa sanga I maua te minela ia ile fa motu ina mai saso e fonga ina ile ma
tausanga lewa whauina i le whamsinonga o apili. Ia mo si fia lau whiunga me spoio le malu lau whapongfonga ne tūla pia. Malo whaafitai. Talofa. Ia. E kau ke whaiare kala fu ilele whai pe a whaalonga ngeua mariu sesi. E le ia sesi e whai loko. E whai ale pure tūtu a tasi la varko mesina. Tu lou whaafitalofa na o na vai alofa atu. Ai, o le sila u whaafisiri, a ka kele i o se tūlanga o le apili. O le aso ulangona. E leo oe se leo whaataitai. Tu lou wa. E leo oe se leo fo ilele ele ingi ni whailonga mawalulunga po ni tūlanga i le leadership. O oe o se tangata si nia i tutono ni tangata. O le aso ulangona masautu ma i toe tilo ma toe tepa inisi o whai unga ko mesina sa whaia inisi fo i o la uso a leo. O le ale a fia fuar kou mafkanga mga inisi o uso. Ai o te mana o e oto mai e whai ma whaata ita inga. I tangata fo i e pei na e whai tau ma mai tau e onga me ua whai. A o lea lava e maua lea vanoa ona o lana whaatou whala inga. Whaatou se tusa le mea ua tupu e mwhai ona whaiso whina ngalo le vanga lea. Ia, whakatele a seta. O le tūlanga na i le whaiunga le ua tuina mai le whiunga komisina. Ia, e tau tala ma le whaalo alo. O se whaiunga foi lea e tūlanga o le e mawhai le loto. Tūlanga foi lea o le whaiunga i lota tionua se whaiunga e matautia o se whaiunga foi ua sona whai. Ia o se whaiunga foi ua matua i te whirisau noa al komisina i le whatinoina. Se whaiunga foi whaiona o whape atu atangi e tūlanga foi lea o le ita ma le tau masui. I le whaiunga lea ua tuina mai seta. Mai a o lei whaauina sa u talanoa tūlanga lea seta. I nisi o whaiunga o le uanga i le maapili sa whaatino foi e komisina lo i nei, whaatustusa inisi o whaiunga sa whaatino inisi o komisina na mua atu i le komisina le lo i nei. E pito e toi whianga ia sa u whamtalanga si tātou e a mata mai ia si ata whamunmo le e tūlanga leo o whianga man me sa tupu. I le tūlanga foi leo susuenga le sa o whaatinoina. E pei o le winga lo tala si ata o inale a mata mo yeile te pena ina o le apiri leo lo whaatino nei. I le mafu anga na whaatino e le komisina o Morianga. Ia ma tūlanga wa i Morianga i o whaamaunia. Wa Morianga i o whaamaunia o le mea leo le unauthorized investigation. O Morianga pei o le tā whainga i o Morianga i o whaamaunia. O le unauthorized investigation. Ia por susuenga lea na o whaatinoina. O lea manatu le komisina. E leo se susuenga na ia whaatangaina. Ia, asiata, o le tūlanga leo i le tapenanga le apili e leo mafu i leo le tapenanga asiata ma le masenga o roia. Lea nga i le tununga e umalol whaamusinonga apili. Ia, e le toi, tā maurole o whaiunga e le toi sisi whaamusinonga i lungatu. Ia tūlanga na asiata e le tūlanga lava leo le amatanga mea mtaupune siata a toi tōma natu iai ai a mea tonu le lau te tununga. Ia a toa ai mana ia ulo ia. Ia mea foi lea ua sa veia fuar ma ave le fua. So lea ua matua i whaasa tauroa o komisina i susuenga le sa ufai. Ai i lau te tununga i matua i te talanoa malo ia i la pili lo whaatino. Matua foi siata. I lalo o le vaenga lea fitu o le Police Service Act. Ia nā o manino ia le tūla whono. E whaatinonga o nā ruenga whaaneo leo. I le tūlanga leo o le sworn member. O le tūlanga fo leo social leo lava o whaatauto ina. Any sworn member. I tonga mtanga ruenga. O le taimia e mai ai o le whaatauto o i tonga mtanga ruenga vea o i malu. O le taimi fo na tuina atu e te oe ia core functions sa mtanga ruenga. E te whaatinoina. Ia o ala ia core functions nei. Mua
o le tūlanga foi leo o le protection of life and property. O le pui ngā leo le soifua ma le ola me tō tino tangata. O lona lua o le tūlanga foi leo o le preservation of the peace. O le whātu puina o le file mu. O le lona tōlu. O le tūlanga foi leo le apprehension and detection of offenders. Tūlanga foi leo le taloka ina mai o la tō soli tū la whono. Ia ma le lona whā. O le tūlanga foi leo le prevention and investigation of crimes. So o ko Francis la ia leo e whā. Leo lo le vaenga limo o Police Service Act. O le taimia e o mai wha tau tō o e vea o e mamalu. O ko beki a o ngā tuina atu ia te oe ia ko Francis ion tanga ruenga. E te wha tino ina. Lea la i le vaenga leo le prevention and investigation of crimes. Lea la sa o paraia i susu enga le sa o wha tino ina. Mo mai shata. Mali. Le vai ngano fa le o foi o function sia le o le tūlanga le prevention and investigation of crimes. Ona tu mai le lo tangata te tonu tanga luenga i lo tūlanga le iai. O se tai leo si mia inspector. Ia o se fai puspau ia o au foi o se tasi o leo detective tonu tanga luenga shata. Yeah. Tau sanga e lua afe sfulma le valu. Lua afe sfulma le... Sa whaatino ai le tūlanga leo o foi lua afe sfulma le sumar tolu, sumar wha. Na whaatino ai le vaenga foi leo Australia, le FBI. Ia tūlanga foi o onga i mea tau detective ai tono tanga luenga leo. Sa lo tō lua sfulma tau sa onga i lea onga leo. E nā tō lua li whamanuina, e tō sfulu walu mā tō sa whamanuina i la onga. O la onga lea e tōlu mā sina whaatino. I te minei te tono sata e nā o le tamaitai komisina lango ia pali efo. O le executive ma le pulenga la iai na pasi suenga lea whaatasi mātou, māu lea tau talatu. Wow. O le ingola utala pui le iai komisina. E le iai le whiunga komisina, e le iai ia sui komisina pari Mona Lisa, o la Fai Herbert. E na alto mai tai sui komisina lango ia pari efo, o sofa inga lai lunga i o sa matu a onga lea na detective. Le sa wha tino Australia. Le na matu papasi ai. Le fui la ia ia u whailonga timi nei. E pe o vaenga umai a le sa o tu whatasia. Ia mo apala ia lo isusu inga le sa o whatino ina. For the benefit of the ministry. Le na lai o whatino ina susu inga le. Mo le, for the benefit of the ministry. O le tūlanga foi le asiata ana whaapea e alu atu susu inga nofo ia la aulis. Ia, o te tonu e tau tutu una i eise, tūlanga foi le tau tana whea ngai le mele mo lia ia. E le ifa pena alu atu susu inga nofo ia la aulis. Na alu atu susu inga la auli komisina loa. E tau mau masiata. Le ala na matu whale, ele ngata el komisina. A o le ministar tanga luenga leo leo. Tō whāma tō ia sā. Le sā tala noi lunga lau. Ma tu ina atu loa le susu inga le whiunga komisina. Poi leo le tuturi loa tu langa le whemai o le unauthorized investigation. Ia. Le o mai an matu wheloa inga, ma oi o le official komisina, vili le komisina ta i o le. O susu inga le team leo lo whaatino ina susu inga teimi ni. E so mai. Se o matu tala noa. E tau mau me sata le tūlanga le whamel komisina o le unauthorized investigation. O le fasili. Sa whaatanga e komisina susu inga nei. Ia. Pelo menos na whamasino mi o sa mua i lo tatunu. O le ua o sai tiam o wa fia i fuar susu inga nei. O lea sa sila fia le komisina. Le sa whaatanga le komisina. O le tūfoi lea e whamaoni e tūranga le asiata na mai alona bili ia le taitai leo leo tupai sapani i su mai se matu talanoa whailoa iai ia le tūranga o susuenga le sa o whatinoina. Nā soa le sa whatino i lo malo transfer from Potasi Outpost to the traffic section. Ma whamoe moe. O te sau te whainga luenga. O te fsoso ani i le team lea. Ma tō te ngā lulue e whaatino susuenga nei.
e tau mau me siata Mali. le bele tau fai whamanino. Mali. Te fuafua le morianga le moria ia. Unauthorized investigation. Ole fisili li o faala ve fau manino I o lau saunoanga. Ole mo kwa mangingoa le ala fo ina le ai e ta oto a se iafu lau saunoanga. Ona o tele mana fo e faavala ve fau na inisi o vaenga taua mo le faafonga maua le tunu. Al vaenga no ke kau fia fisili e tuaila. Nga e mo li ala se si o kangaka ia. Na e faya se mo li anga e tu sao lau su e su enga. Wa le pe tangia mai. O lewa e apalaia lo ko mai malo wanga vaanga e pasi mai ai. I lau fa FBI o ka se manga ia ke sirfia o li o e tal o e a fer vaanga le. Si o ka kingo pe e mangiki. Tulo. E pe toe langona ai le fia so le lo ia ko mai fa pe ka ko leo. Ia te o tone langa o FBI o ka masasa o ka manga. Ioi, a faila lena to wa o nga tulo lava ma fa lau tele ai o to mai. Vi ia le atua pe a fa pe o le a mau ke fa pe ngi ile I moangi ka ko so e fa pe ngi ko ngor ka ko wa ko. A le la wa e tala fa mama. O la una fesiti. Nga e mo li ai lo ala wa pe mena le tau tuli tele. O le pe falling mai wa kuli oi. Ai ke le moli ali mongi ia ka ko bo batua suafa nei leanga oso suenga e fa te taua nga ira mata upu lava le nei. Did you judge nga e judge nga ia se fai pule po se silenga fa ka kau wa fuai nga pe wa maka ika e o lo va ir kula fongo po e o lo mawuru nga ku ko ngol mkanga wenga wa mata tai lau mena fai e mfai na e so no mai Siata. Pe pauanga le vaenga ko koe susu inga le safatino. Koe a le bakulo e review ma silsila iai le komsina. Ia ngau mai lo leo le kangaka le ngam salumia le whaasanga iai susu inga le memoria. Mau kel kongu fo. Anga ua whaakingol kulanga nga. O ke kel kongu saka e le se whawa o whapeo le kongu. O kel kongu e le se mea la e o marke mingi ka kele ba ai ngia mau be besi mai ba ku inga mai fe wa inga mai kau fale anga fa ko fa iso lu mo pengo faila ele moria se si sveta ma tu fo tu langa na lenga matutal noel amatanga lava male fiunga la o le manito se o lu tu se ta pena se fa fe kau fa ngi fo meling sa mo san se kau amaka si nga me fo le ka o le preliminary ia por kulanga foi le initial investigation susu nga foi le matai fatata no ile maule wo mai tangata nei le lana o wanga ile fatino ia le lana le macho felo ai mal ko sina mal minista watu alo ia lo ia susu nga le safati mal tatunu ia ole afa no mai se me le ole a so or fa mal fa ia pangale ia wa se foi le tulanga o le finanga o komsina ia malvaenga le sa tofia komsina la to te fa winga susu ngom sa pune mai le amtang ina o mai o tupur fa la ni al tulanga na seta le chatting sesi ele moria le na tua ia ko paual nga o le vaenga o le susu nga le fakingo anga fa pelanga o fakingo vaenga nga o masilongo inga komsina I lo kel konga wa karfenga I le kel komsinga ke u pel mele le na tonu ale te tau tutuli atua le vai lupe le na tonu ale te tau tutuli atua o le ika le pe wa ika ia oi ia por komsinga por le mingiska o le ika o le wa e oso charge ma faile melia e au ngoala ma le authority mai ai kusa o le I charginga sesi nga o se kau fa akaka o na ave pele ia na ia po la ua e fai mai la ua ko o le sa o le o sa tonu ana seta le sa mu mu ta ia I lalo le tulanga le sa tonu atu ai ko functions ale tanga wengo le ana lai on o fatino ina susu nga nei le no ma le longo inga kom sina lam tanga male manatu ma olunga male fofuanga sa ia mai alo ia on longo le kom sina tulanga susu nga ia ma
au mai lo fila ngalo e au mai leo lo tua ia po leo lo masalomia e au mai lo fai una molianga ma ave lo luma fa masinonga shat ave i luma o le fa masinonga let the court decide Ia. ai le deciding ai enganga ka ele fa masingo ia maka upungi ngal wenga ngai lo pel kungu ngal wenga ngai fiko kungu ai le fa masingo ia pangale ia o le wa vakula susu ia le ai e kiri lo ia la ku fingalo ulanga le o le ko mambe ale information ia kulanga le ko mo li ai ma to time nei le lo taria le tulanga le criminal case ese mai la tribunal le ta no time nei wa ole fina wana le sa fai lo tribunal ole unauthorized investigation ono ingo tulanga foi le officiali sa ta lia kom sina la susu engale sa Ia. yes sa ta lia pa feo nei lo ale nga umalo ma ko wo le ngolong ofisa dini lo al kamale ke ka yel team le ngi su mai le la ko ngalu lu e malio fa wa susu ngam ka upul ngi at that same time and days nga effective ay am transfer ave ese mai o mai o fa na dini o ke sau i vai nga ka valet le nga lu e o li ma ko ki nga lu e fakas e fa kingo susu ngi o no winga o le sa talia al consina la susu nga wa anga fa pele kalia kom singa la susuenga ele se mel a transfer mai o po kasi pi sau i finga luenga i susuangi la uria ya ole si tu langa shata ole taimi le ana le vale ana moria ya ya pe no fa ya tu mai al ma tu felo inga la sole ai va ya so e ko ki alu va ya so ai fa ole mo ki ngalu lu e fa kingo susuenga ai ko fa wa ko sau fa o moria no winga Porque kai mia ko ale nga makunga lu e mo ia le almost 2 weeks le kan wa poi. That's a sign of acceptance. Let's aka lia kom singa la. Ia la susuanga. Ei. Ai mo mai. Ai mun mun ai. Ai ko ping ia foi mai e unauthorized la susuanga. Ale nga kalia, ale nga transfer mai au sa susuanga team le. Pe fa penga se ngona seta. Ai nei loa li Officially posi. na. Watua li o lau faututanga. E sa ole tala ole toe fa ole fa mo fa lua na tala no se mata o poi pe ko va vala mai ia. E va vala mai ali e se a ia ka o me e kukupu mai. Lua vai aso o vai. Ia pe a foi male lua vai aso. Ale fa ko a ko realize er ko mesinga. E unauthorized. Ole fisilingu me la kasi na mafaufa. O angi mea nga kau maua mai le lua vai aso lea. Ai ko solo mar pa fa ala vai melia. O sili le la ku mai mafaufa. O angi mea nga kau mangu ai makau va vanla mai le lua vai aso le o su enga. Ai fa lava lo male amo. Ko losi ase ilo mar pala ka le mea nge ke i wa mangu nge me ilu. Pa toi fo ilo winga ola ta fa matalanga. Ole ala sanga fa makalanga. Ole ase sa ngar ko misinga ia i leva enga wa esa no mai. Na toi ave ia ia lo ia pe na toi sa no ia kai mi ole to tribunal. Ole asa nga kali le me. Fa mon mole. Ia pe ole tulanga na shata. Me uma esa forcia i le taimi ole fa sinonga ole tribunal. Ia e o lewa tu ina mai fa unga e a ilo fa manu ina ia ise moria. A me uma ia le sanga e le longa il fa sinonga le sa matu ia i le tribunal. Ia o e si le fo tribunal siata ia le o tal no ia ele o fa no tu la foi le ato to se da tonunga ma se ele fa to vale foi ia la to sa fatinoina. Ia ele nga o mea stupu tonu talonga. Ia ele o le fifianga na ia tia umane no ia o leo mato se atu tai le il famsino apili ia ele meu lo ia vai na foi o famsino alo ia ma famsino mo ia ma famsino moni mana mi ton a tulanga na seta pe ua to nga ia se ta famtalanga sta no nga se e to vane mene ia me se tulanga le o le transfer ma ia o que sau que join the team ne so so ia la kala lua vai es wa le mo ke ngalu lue ia ai ko poloka ko le la ai sa nguang ia ko fa lava man le la o mar ke mingi ia ole
o le sili o le sili ke lenga le o fai ka ke mi ke ai se a lava ai se anga le fucking ngoi le aso le nga o man ko fongo mo le fiong mi ska mo le fiong le la ul maneto ai se anga le fucking ngoi nga aso ia po le aso foi nga so ai a le wa uma ele vai aso la lua vai aso ia ko fe au mai sa we an offer so me le no fa e pe o sili nga le ma ku ai pe nga kaldia kom singa la su nga le fa le sa ia kalia le nga kalia fi le fiong ko si ia pe ka yang ia o sili ke le nga le mo fa yo kali ke mi going up to 2 weeks ko au ko sa so se le la mo lia oi ele ia me umanga fa singo me sa mo Ia. o le ate ngofo mo mafo fo pe sa ia ko nga fa lo lo talinga sata Malo whawtai. E se ali e sa o ilisi ka mai ki fa avasi vasia mako sa e se ali ko nga mea ka ngeiso. Ia ma tu fa fonga na tunu. E uyo lea. Ia o lea e ta o to leisi fastepu. E suru fanga ia i e ua afia fa pene yo la to nga luenga e ia ile tali tonunga e le o sa o se fa unga. Ma ile fa fonga mawa ia le tunu. Ia o te o fo lava i se tangata. A walanga a ono le tata mi a ta o nei lai tau lau ma lau nei tu ai ngā keises ma vaenga o nisi fo i o malu o le malo sa solia le tu la fono fa malo lo mo singa mai kaimi po o ngā o se warning a lewa koe o mai koe ngā lulue. Ia e tai fo i leo le liu ai popo e whainga tā leanga io e nei nā fo i tangata ma tūlanga whapena ai ona o le whaale a mi o tonu ma le whaale make sense fo i le leo le whainga o whai unga. Ia o le ala lea whamata e iso o la una vale tala na vatu whapea walanga pe o le te sau noa o le fili le lo mafau pe ai sea. Pe ai sea nga ko ioe ai uma enga pe luava yaso ai to vili mai to ai nga telefoni le te ala to le wa chacho ona o su enga na fai fa mata ola tala le nei ai mai so fina ngalo vatu le po falanga o tapo inga samo fa maka nga fa pe ai le au mai ai lungo le media le vaenga le te lo fo i pe o le mele na sau no i ai le minister fa to anga stasio fa tala no anga i lungo so le pule lena peina tawangi ngai le mata upulea fo ile se su enga lea ma I'm just saying this fa mata na le sau ilungo le media ile ka fiki ro solo ma tau mo fai lo e fai situ what are your thoughts la so fina ngalo ia ile vai ngal fa mata ana lomi a fa niu ale fo ile le tu langa ia ele publicly mai who knows ele lo po pe ua kongi fafu fale au nga inga internally po o me fo iwa o la wa sa wai lunga le o la so fina ngal what do you think ia whaftai sata ia lu tatununga wai o le anga i mainga sa upun nei lunga i le social media ia pe o le te mantua lava le tulanga na wa le stulanga foi le sulfa i tatu mo ma e pe sunga ya sam e pe fata ta inga ia no le wa longo ina komsina mal tanga luenga ia le fiunga la union mal le toa ia ele fa ma ia le susuenga le sa fatin ia le lana lai ona ma fu ona pe wa langa i fina ngalo e foi o la tau sa mai mo moli mo ma fa sanga ta upun nei ia manga ia lo ilungo fatal lo ngai ilungo penga fai lang ia le pe ona ia terminei o mel terminei pe o le e foi o lo fa o la va ona tala no ina to tele o tu langa foi le ia tau ia pe o le ta wona ia tu langa foi o le ia o tele o mawa tele au ngo lo fa sili o tu langa foi le a mata minga o ta upuni ina wa sila fia to tele fai lo i fa watu le on tanga luenga ma ia pe ia i lo tatu lunga ia sata i lo ta ua i lo na ta ua foi le nga o susu engal nei o le a mo mai on fa la lo fa la tele
ele komisina o le open na el public Mali. o i lava o tau silafia nei pagtalanga mo na information fo i tau ta upu nei ia mo mia la ngai mai tonu e foi fai loa mai le tanga luenga ia ma foi ma ngai ia susu e ngam tanga luenga ma le tasi foi pagtalanga wo o mai le tanga luenga fa sanga ta upu nei seta Leo, ola ufa afisili le la vatu le taimile nei ia ona taole ai i le tūlanga o le apili. Po le aso fina ngalo i le va i kei o scenarios ia le la watua. O lena e nofo fai le so e suenga lea. E ui e le i molia le na tau aunga iai ma fai i e le so e suenga e tu sa o se mori mauna a vatu. A le ufa amalo lo ma kuri ei oe, kuloua tato wo le upu tu sao. A o le i le vatu le mata upu o fale ula, i se tasi o fai pule. Ma le tangi sa fai e nisi o lona a inga e tusa o se fao ngā lima. Ai a vatu le pou le i faleata. Fai e faleata le morianga. Fai e faleata le morianga. E le iei se tala o amai ai runga le media ma reporti whapea na fasilingia se approval ar komsina ma le mingiska. Lea fo ina mātala noa ma le fionga i aloa usa o vili e tu iai i telefoni mātala noa. Na confirm ma yelo au ia te o la ua molia neia. O la ula fasidi. Fa maka e kuri kanka le I falea ka onga o lea ua fai fo ina molia nga i se fai pule e ungoa ma le longonga kom singa. O lea sa ufina ngalo. O lea la e tupu mai mele I fale ula o leu titamu fai e kampea ke se lua. O lea la e pei e tangia mai. O lea ua e whaia se suenga e ui e ke le I molia inga. A lea ua makua hakuria ia ma oe kulou lava. Ua umatua nei maumea o le ua na whaia le whai unga e turi oe. A lea langa a wakure keisi le I whaleata ili pou le I whaleata wa inga lenga whauru ere kangi le a inga lea le I whale ula. Ai kango le suisingia le I whai fo ilonga kiuke e kusa maonga paua maonga malo si anga ua umone tu atu iei. Whakingo a ia molia. Ale lai le ola vea mai ai le o afia mai le o whapea mai fo ufa. Ola so fina ngaro. Ai se hawa ese ai lau case mar case lea. ia whaftai seta ia ono lesa esa ono tulanga foi le o fai ona whamanino mai lunga o foi o lipotia le media po ila to o lipotia mai case nei pesa longo ele sinia le faleata ia komsina a le chatinga ia le fiunga ni fai pule ia loau ia pertulanga na le na sa uno tonu ia ele o manino mai ni lipoti a o tonu lava ia le whanga solonga o ngaluenga tanga luenga mal tulanga foi de le whanga solonga susuenga ia te tau ona longo komsina ta whapea o le ua make up le mawhau o le investigating officer ua lava mau e whaasanga ia loa ua charge loa taula ona longo komsina ia mai whatangan ia ona whatu a whatino no leo murianga arrest mai le sunga le whaipule ma whatino murianga ia peo tulanga na whatustusa le tulanga leo e sauno I le susuenga le sa whaia o lea le I chatinga ia leo lo whasanga ia le tuainga ia po le whiunga ia le pule ai la tau ia po mori mau ia no mai ia o leo whatea ia ia tulanga tonu na sata na lai ona mo moli le faida le komsina si la ia ia o leo moli atu faida o leo ai mori mau o leo ai mori mau ia pe al case le fa ula Ia. o leo ai mori mau ka ai witness ese ko nga mori mau o si mori mau fa long here say ia o si mori mau fo le fa makala ko iris kanga le mo mai lo se me saku ia mori mau ia mo meu o eyewitnesses o kangaka o mon maule sava ai tonu ani ile masa ia ile taina tupu ile fa lape e pe fa penale tu langa foi le fatu sanga o me lua seta pe ona e tom fai foi fa manino me wa fa fonga me o le pai foi mal status no Malo fa tai ioe. E pe o te tupu fa matangi li wo va amanatu. Ia
ai whaafitai ia o le winga o lanta tala. Ia, o lea ua alu ale processa whalea tai ia whaafitai fo e tolo pūlou i le tūlanga o le tautua fo ia malu le malo i le ofisa i whalea. Ai pe ua oso ai whaafisi. Karo sia fo ia uange i kauru ai umaenga. Ia, ua koe sau fo i se luamu vai aso muri ange u whaapea mai. Ia, ona toi mo lia i leo si leo le i whaleata. Ona ua ia whaia, whakoi fo isia kako wa mio wai. E aru fo i, ona mele ia e aru a kako whalongo kunga. Whatua, ia, ona ole tātai mi teilo fo i o lea fia maua se avanoa. Ia, e fia fiso ta ia tuai fo i lunga la vai le tua fine ia Lise Marie. Ia, i se update mai fo i o tūlanga fo i o lo iaire, whata pereina, mi se fo i o na inisio vaenga sa whatangi ai le aturu. E la tau wa ma au fo i a wa, ia, lo ia ai, whata auto mai ai le whai ungo le tā whatala noanga. Ia, leisi la sanga, ia, e mai se fo i o tā penanga mo le alo atu i, keise se lau sunga malo lau sunga leo. Ia whaftai, ia wa tūlanga na no e shata. Leo whata oto le tūlanga foi leo le tatu apili. Le tūlanga le whatinonga le tribunal le pea ona sirpia foi la matanga, le tūlanga foi leo i le vaia loia. E leo muli tai le komishina tūlanga foi leo tūla fono. Wa o le tūlanga le oiai, mor sirpia le tatu atunu. Ia o le ua, o le whate ina wa, o le ua, wa tu le komishina na i le sui komishina ia Herbert. Tūlanga foi le o le whainga whai unga. Ona tūlanga le wa whainga tāi komishina ona whais whai unga. Ia, o le sa moni maula case. Ia, o le tūlanga foi le o le makua i mamawa na tūlanga foi le o le fair trial. Wa i lalo nava i o le tūlanga fono foi le Police Service Act. I le vaenga se fulu. E na o le komishina. E kasi ngaka ngai kalango melkula fongo le o sesi ngaka e ngal komishina o leo o ia o le employer o ia e ia ka kawa leo nga o ia fai unha fai ngalu ngale leo makuli leo ia o melo tu ia o leo pasi komishina le sui komishina ia Herbert e nga ke fai le fai unha le fai unha leo fa malo loja. Ele ia se vaenga se kasi o kula fongo fa pe mai e mawhai o komusinga nga veslo nga pawa nga isu komusinga. E nga ke fa ki ngos kula fa pe ele ia se vaenga kula fongo e fa pe mai mawhai o isu komusinga. Ia on fa ke ase leo. Ia le la wa kule ia komusinga isu komusinga. Ia mera le mo me kula nga fo le wa fainga kaya ia on fa fai. On sa le ka kawa mo mau lo try puno. Ne como meshat. Ia melenga kupu. Ia fai ia mo lianga kofi ia le peno. Ia ko sa ko mo mau case. Ai ang se ka foi lo loco scofa. Ma kilo le kula fong. E sa le ka mo mau. Wala va pali mo li sam pali e fole sa mo mau e foi musuyo le. Foi musuyo ia. Ai sa un elenga sunga ka penga e fa ngoa ia fa ngoa le longo foi ka penga lo fai un. Ia le la wa le moni mau. Ia o so au fa kusar mele nga moni mau kom singa ila try piu. O so la wa ka wa ku le peno. Ia maku ai fa mau ia moni nga le ri. Ba o kilo ia ulanga foi le. Penga kom singa lo lokos ko fama. Ma fu ku nga tu la fon. Le la wa mangel try piu. Le wa nga fo nga ile sui kom singa fa ia fa un. Ia mo le mun mur kai ku la fon. Ele ai mo se me fa pe mo ku la fon. E ma fa ile sui kom singa. O fa ke ase leo. Se ivanga nga. Ele i kofi ingas kom singa. Kulanga foi leo le i kofi kom singa. Ya leo lo va ai le sui kom singa kanga wenga. O fa am faile kom sui kom singa fa kinga kulanga le kulanga lo acting commissioner. Al ke ninguém. O le kom singa leo. O le o fa kinga le sui kom singa fa ke anga. Ya mela le ma fo mai mo le sau mo mau lo kis. Ya le la o le o kaselo mo kula fo. E la o fa ke ai lo o su kom singa e ma kwa le ai ma se mer kula fongo e fa ka nga su kom singa ngai fa ke ase e pe o kula nga mga lewa nga e la pili seta a sa le ka ka wa nga mo mau lo kis pe lo nga la tala so mo mau e la wala ka o le peno o ko kilo mai le o sau ki mo mau le o sau ka o ya o ko a wala nga ile fa mau ya mo nga le ri ka mo mesha so le wa ya pi fa pe se le gona
Malo lava ioe. Ole ua pa ule. Tanoa po le fautanga foi. Lau to fale li o le tu. Ele se. A saula ka pule sili. A fai o aule fa le kong. Le mai le koe fa fainga ruenga ma le fa fainga ruenga. Aya ka vai aku le lisio le au mori mau o la walunga mai ai le fa au lunga kampangi. E sidi ai roro ka no e pulo ka ia fu mari po vivantu. Vantu ale wala nga. Wala nga o ai foi ka ika le la sa fa ile peno. E fa ari so ka ku ma ke o la ka pule sidi le o ku ma yo ka luma mo ka fai mai. E soli tu la fon. E fai mai lo le si o pe fai mai lo le puli. O ai ka ika o le fa fia pule la au ka le io e ro le melo fo mai ka malo. Fo ngale e pe fo tai pe ya fo ile la ka farfenga ruanga ka vai ku loi ir ka ngale o sa mori mau mai ya ka ika o la ka pule sa oa. Ia si le lo ka fai lo ko lua ia. Falai me ska pankeke le u ke ko va ver la ku fale ngi ya so. Ioi, falai meska pankeke o le ko va ve ala ku olea. O vai sa ule lisio o mori mau e mo mai ola upure sidi le mori mau e musu ke ko. Ya, atu langana le ala wa umar fai unga wa u fa mo ksia la service. Ya, ngo fa le mo ma fa ku langa fo le kele o le me ka o le mitigating factors. Po ku le lei sa ko lau ye le ma submission of communication ave ko lau me lo ia o la service o luas fuma le o ka sanga o unanga ulanga o pakingongo la ngaluenga kon kanga luenga ko le luas fuma le o ka sanga siata na ka penga fa finge ko anga ma moli a o ko singa ele ngaka I yo anga va fo ima kulanga fo yo o ka lengi ko kanga luenga. Ya isi o wala winga ese mai kulanga fo ile o ngalwenga I kulanga fo ile o le makai sa mo le o mia swapa. Ya o se o so swangi fo ile ka le si e pakasa. Ya o se kama fo I se fa nga ko valu ma se ko ro fa ipo. Ya o pe e kusa mal fa msinga kai o I fa msinga fo ile I munu. Pe o le winga o tanga fo ile le o avaku ya o ku le o ku Ola ka kua mala o nganga ko kanga wen. Pa ika ola se kilo foi se sila ko I vaenga ia. Ya sa war fa yunga. Ya sa fa pe ola fa pe mai ya. Ola fa wa nga suspend o le ongo masinga ke ngofo I pa. Ele mo to. Ya pe fa pe foi ya le la ti mo to rank. Ya pe reduce of salary mo se ongo masinga. Ya opo ele ngaka ti mo to rank reduce le pay ya ele makwa I mo ing ya le finger ko singa ngi me ya sa war fa unga o kulia man kanga nga shat ya pe ole kulanga nga ele ngonga ya fo le fa ngonga ele ngonga ya le ofo le roko ele finger ko singa langa fa unga ta kilo ile me ile maka upu le ka fia o ile makwa ile ai se manga ku fo ile kulanga le pe ya o fai unga fam singo ke fam singo fo ile o so tu la fo e kilo ile kangaka ya pe ya ko la unga luenga ole fo e ka siro ko lua mala fanga na ya ele ai silian ke silifo ka lo fai la unga o angi le le ngi kamari na o yinga na lo fa kupe ku ringela malanga luenga fa fenga ai sang fanga ya ba le mo kangaka Peng fa pe ka ikos kom singa a mesene no luma o le la fa yesa fa uma ya o le mo I ma fia ko ki lua la pepa o me mitigating factors fo ye uma ave ya Talo fa. Ya wa kilo lo ile kula fo le o le aggravating factors ya po le maku ya o so kula fo nga fa ya le mo fa mi va a fa ku sa la o ku le ma mo ku kula fo le la fianga so kula fo ya fa msingo sa mo tu langa pe kulanga nga o fai unga le wo me ke o siata e pe foi le e aki ala vai fai unga pe fai unga mo le kai pe ku logo fa fonga me sa mo pe se pusila foi le fanga ku ya e nga pa nga aki ko ya ela ve mas ko ingola o le mali ko le ku e ko mo me se Ali. pe fa pe nga la u lo ai fai unga le fa ke le foi le o so le fai unga lo mai ele nga ka e pinge ya
ai pinge mai ska kai ku ska kai yang ka kalo mai mo se so so pelo na fiunga la ulin mariko le ke kongo se ka le fa sanga mai fa unga ia ele ngana ku sao se ka ku volo ia ele ko a fe ia foi upu bangen fa fo nga meu samo e longa ka ku unga o se fa unga ele nga ka ole e pe wa ule lung e pe ole fa nga mai mo ska ka re ku ka ngala me de uma ku fa unga ngi se ia pe o tulanga na ia o manatu ia le ngonga le lo fa manga lo uso seta ia okay le wa ka kia la pili ia fa fo nga bele uso ia ku lo fo ele film kong sing ia le ngonga lo fa manga lo seta le ngol me le se ka ku mal vai ngala le ngoka wa i ka pulo fo i fa ka la le ia ka ole lo fa manga ia pe ia me vole na fisilia ia pe ke lu le fa ola ngala nga mai lo uso ke au okay fa mangalo e se ia ku fiku ia le mangingo ale ka le fa ke le fa ia ku se ia ku fiku ia fiku mo fulu fiku ulang fo le mo le ole se senga nga ka ko man vai nga le se ulang fo le fa ka le mali ia pe fa ia ku fa mangalo le uso ia ai le ngalo le nga o ke minge sia ka pe lo fa manganga le le mo ka lo ba lo mai ese le ke le fa manganga le mo ngi kan ya ka lo fa le uso ke mi mai langa term as a police commission ka lo fa po fe me o ai u ai ya pe yo kulang fo le ngo fa lo ngo ku ka ka ngome lo po kala me le long run no me le nga inga lumanga i mal ka ku sa varinga ile spa mo le lo roma ngai le lo olo se lo ulang inga lo finga lo na a fe fa fonga mai le ka peneta mo finga malo e me fu ko mai kai pan mi ya le ya ko si la ko ko tu langa le si le ko ko ku langa le ngai ya lo kal ko ya si palo la manga ma pale kong ulong kula fo ile finga fifilinga ma ia o lo falo le ile ka ku finga ma lo ingi lumanga ia e pifa penga se manatu saka alo e kula fo ile pili ne uto otol te nei manga fa lo malo fa tele malo lo to tele ioi o isi o fa so ai tele o le va ye tunga matua i tangi ma ia le nei au nanga e fai mea le sao o le wingola ukala e ita tele le ti apolo langa ita ile mea sao pe fa so langa kasi le o fa so nga fai mo le vaso ele ne te dei por vaso na tu wa ke ia wo so mai lo to le mele no fa so atu ale fa se fo o le vaenga le fu mo maula sunga le li singia ioe ole matanga wenga ma e ioe lo uta o fito tasi e lena o oe atu lasi ko ikiki ka ko vai wa pop up ma e lunga to tele male no yo tama fa na malu le malo le la ko ke ioe le sa o ke lo me na faila la utala a le nga fo fa fika uri lea o le kaimi o le faia inga o le lua fe luongo por paloka e ia le taimi le nai e alu mai le maro si anga e fa fala i le pale menge mo ese fo i fa nga malo ia ko fo i kua e ko e kau va mai ai ole taimi le valea ia ole ata auto mai a ao ma fana ole matanga luenga o leo ia ma fa tau tainga le ofisa o fa nga balota ia na faia ia la o fa so o ke longa kasi le vaenga o Sofia ia le feika ia mama ke ia ile kupua le sile a wari ia le ngale fia mai ke u parmengi ioi tau mo faia shut down le porkalame le nei mala tau talatu la ngola ukala e o so ia ngai mea fisasia i ma mea pi o le vanga wa alanga o leo la ko ke fisika inga pusa paroka o la ko e fisika inga pusa paroka o la ko e ka dinga pusa paroka e na fai tula le nga a fai ka kere ka kongu ku me o le tu pu te mil nei e ma fai a o nga kupu mele ko kiki a ele need for se pa lo kala ku e awa inga ke ia e wa uma e nga mo moe io o ku mo wa dia e wa ku ma va tu fo i upo e fai ia ele le fio anga o lutuanu ai fa tai ma lo le to la ta to te le lopo wa join mai ia le to fine ia li se lungo le vai nga au mo wala va ia
le fo ila tu tu le no join mai le to fine ya lisi ia se ya me fo singa update to tulanga fo yo le so swani fo ya le mamandu le tu no ia wo ka va ia ku fo wa afe mai ya ke au fo mai ia o le wo fai ya ku isu nga ku pea tu lo vai ia ja u pe no fo se ka ke le vai ia me a fo ilo te fa tu fa tai se o pule ma le pule nga le Blue TV le anga e loto alo lo fa ia mana tu o ia na tau alanga tu wai su nga se lengi o ale taimi o le fast la tu lo o I lava na fa vanga ia e ka wa wengi ma a wa le fa tu ino le fa malo ia la le mela le nota o e fo yo lo nau e fa wa le va nga di sai lingo le Milton te tala le va no le unanga le Blue TV ia melea fa fero ia tu lise malo le soi fo manuia ia te o le tau sala ua ave mai tala au sa ngai Samoa ia ai me se fo yo tulanga fo ia I le laualunga fo yo le to telo I la tou wa fia pai atu I lo tino ma fia fatalo fa atu ia te oil te mai tai io ma lo sei o le puata no fo fa malo ia fio mai runga tato proclame le vanga le fiafi Faftai asiata, faftai po I vole amanoa wa mau fo I le nei yafi. Ia o te vai fatalo fatu fo I le o tau pa ia malo tau malu sa amoa. Ia o fia lava le tapa lalanga lo mafita mai ai. Ia o tau sala tau vale nei mo ne tau sa. Fatalo fatu ia te o tau te tasi. Ia malo sei fua. Ma le lange mai ia te o tau ia mesi po I. Atalo fatu le pa ia mane malo le a inga po la finga le fo ele tau tau ia malo sei fua. Ia fa tai le lo fo le tuo lo mo o le tuo fine ia le oli ia ba se fo yo le malosi e fa wa we tu te faiva manga lu wa mai ia o le te mai tai yo mai le ainga e ba se fo so tanto ko tu le na fo ia tanto bisamo Ia asiata wana pele sili le nei tu la e vi ia pele tua e vi ia lava le tua I lo nanga le ia ai me se fo I o lana tausi a Samoa o lo o talitonu fo I lo tamaleanga ia o lo manuia uma ia Samoa nei ia me se fo I ia se mato fo I ainga ia ma le tato atunu pele o Samoa o lo manuia me uma lava I le tato atunu ma na ia fo I le tau ia te lo fo I o lo pule lo fo I le atua I lana pule fa soa I si o tato atunu ai mai se ona tai ia mai lato malava lo fai le fai le talo ma tapua malo fa fetai o lau ata e whainga tai tanga tau na tari tonu ina o lo e ta pena ni tūlanga o lo I tau ora soifua ngai ala ili tūlafono. O no lo e fia pea ma whaali o winga tau sa fia. Ia whaavitai fo I malo le on sa I le o toe ma mau fo. Ia ai maua ni tali. Ia pole ale tūlanga iai. Ia ai o te loa le o toe ma mau. Ia ai. Nā whafsile tu lava ia se ia mai se update fo ia se taimi fo ia whialwhina ngalo le tō whaia li o walanga o le tō au watu whatasi. Ato a mai le nei taimi ma tāpenanga ia me se fo i o le ma au o le atunu mai la tōu e. Whai ona e sau noa I se vai ngalau tele wha mole mole? Whaftai asiata I o te talitonu. I le tu le tapenanga ia o lo o luma pea I a au na o tatou lo ia I Samoa nei. Ia le telenga fo I ma le telenga o le lato tapenanga o lo ia I lava ni mata o ku o lo o fiangai mana ia tatou lo ia I le court ia me se fo I matou tu la I matou tama fai matou te tali I le awaile I aso ia fa sino mai pe fa tonu nei matou te tu la ia I luma famasinonga ona o nisi tulanga mani vaenga e te tau ona Fatino ai yo o le aso tonu e fatino ai le case a toa le fa pe fu ina I le aso lua se fulu ono augusto ia o le aso na ia le o set mai ia mo sila fia fu ele tunu ia o le o faila le apili a se matou fo I vaenga nei o lo molia
Wa faila le apili e nai mātou ia ina ia tau mawhai fo I lea wade na awene mātou tausanga ina ia tuu atu se isi le tausanga ko e awa noa umamai ei fo ia mātou lo ia po ke isi ia o mata upu mana e tau na whaamanino ma whaamai ia aile I o I le aso e pe maua fo I le aso tonu e whaatino ina ai ia ai o tūlanga lava ia I lo ngei tangata whaatau waa ia po le whenua e fo I tono si o tatou atu nuu. Ia e toa lava le loto, e lo whapia fo I a mea ua whaima lafi, e o whaima ma tuu aile le smile and wave, o lo wave pe tamata. O lo tamo whai lava fo I, e au fo I le whama mafa tele fo I le mafa ufa, awa atu lava e si whesau. Ia o challenges uma lava ne o leo langa, whether we go through it or not, or to experience the extent of it, or to face the consequences, whatever it will happen, or whatever chances that we will get along the way, we have to grasp them all. It's a collective stuff that we have to take it all. It's the whole package. Mai pion sa nola o fionga ni tapinanga mani tulanga umaya. Ya o te o a uia vivi ia le atua e momole foi lo whawhetai le whamalosi awa sio ainga. Mai se lava sio ainga, ia mai se lava lato that at this time who are so close to me, ele whapea wa tupulose mea, o nisi mato tele mafuta tele mtausanga, e natula e lo matia le mene. They become family, and those people that I would really love to take it up to God, mawhawhetai e foi, e mai se ole lango a Samoa. Abroad, America, Samoa, America, Hawaii, New Zealand, Australia, Japan, anywhere like esse Samoa, lango mai pele le nei moe. Malo whaavitai, au tere tau fsili atu re tō whaia lio. Lise, ole a soulangona, le nei taimi wa afia I le tūla fono, ma tūlanga whapena, o le a se langono lo ainga e wa e se ale tunu lo tele ai e ia le falo to I fale la do wi o tatou e ia o tatou ainga tu ia o le a se sangi lo ainga o le a so la to finangano tulanga o tule mai a o ia pe le la to lango malosi I tulanga lo te tupu masati ai o el do fine Whawhetai lava siata I tāua I o fesili le ia lava ia. O te talitonu fo'i o le tāua mo seisi fo'i o lo go through something similar but in a different way. O te talitonu o le maua fo'i o le malosi lea ia te au. Ma maua fo'i manatu le lei taimi umalawa. Ona o the support of my family. O ke lo tala noa I lo a inga lau tele, my extended family. O te tala noa lava le lango malosi ma le nofo tatalo o mātua, my mom and dad, my siblings, nieces and nephews. Ia mai se whai o taito o lua na i o tuangane. Ia na i o uso. It's that it brings courage to me every day. They're my inspiration. And also talo na tu la ilmelia ya. I said, oh my gosh, I brought my family down with me to this, but I thought they will leave me there hanging because, in fact, nobody else understood. But I think this circle of love, this circle of encouragement, this circle of people who knew your strength, who knew your weaknesses, right all through, in and out of yourself, they become that cloud. If and the prayers never stop. The offering of myself, especially my family, to God every day, day and night, especially my mom. Telo va venga le tua fali fo isotina through us ni mameti tupu matawolanga ele if afetai lava ona olotina ever since we were young so talo olotina ile and she fast
ana pongi whatatatala lava na angponi le tasi da uli. She has done this for the past 30 years. Since, you know, my whangwhanga lava loko, and every time she would talk to me, she would say, "Awhapea lava te tali tono mea moni man mea sao. Tautala yai mea moni man mea sao." But the prayer, we will never leave you hanging, you see. We will take you with us. So, peol malasi angana ele whapea o lea o isi fo i taimi langona ai lo vai ona before lele o whapea o whamatanga isi o ainga ono tula I mai nei mea o le tatu te sa ili le ame o tonu whamsinonga. But if you see, being surrounded by my family throughout this whole ordeal, ma nei masina o tuanai, mai sele amatanga o le avenga o le whale pui pui, avenga I tanu malala, you know, e lei whapea na tulafa ina lava, peifo e lei tulafa ina le atua, ona tangata le taimi na polonga ai I kupito. Malo Yeah, but whaptai. o se paso atuna. Malo whaptai lo tele. Ia. Leo. Ia. Ole nei fo i taimi matulanga fo i wa ngā patia ma pangatia fo i oi ngā ruenga ma le tūlanga wa tūlai mai. Ai wa te talai fo i ele tua i ele te tununga wa te talai ni sio awanoa. E whilo ai fo inisio le toa telo le antu. Nuu maa au telo o le whatoa si la fiai. Le ano anoa i o le toa telo le lalo langi o Samoa. O loo la tau nau watu malango lango atu. E tu sa ai fo i o le vaenga o loo tūlai mai. Mana mata upu la walunga i tua atu o le meu o tau afia umai. Nā se langona o lau sunga i a po lau tō whawhili. O me se fo i o se uto lua me se au whanau. E le ngata e pei fōringa mai wa ngoto atu le avanoa o le ngā ruenga ma le tupe maua. Ia o le fo i pei wa tūla i maina inisi o sa marianga le lei. Ia me se fo i o te tono le ainga. Whaftai mo le whafsili seta. O le nganga whaanga e tiana ia tia. O le tūlanga fui lea o le aiel mele ka o le afia mani ngā luenga me kore pa mai ai sapo kulunga nei neu tatu tangata tūlonga ngana. Le keisi nei sata o le keisi nei o Centuri. Keisi nei lo whalo ni te. O le keisi nei o le keisi o Centuri nei sata. O le tūlanga fui lea o whaftai. Ia matua i sata wakau le lava upo whamakalai kulanga o le whaanga i tia. Kulanga fui lea o le whawhakai lea kua o le karisapaya. O le kulanga fui lango. O le kulanga fui lea o le ngaru lue whaatasi. O le kulanga fui lea o le saili malo. Ia mesa le kaku savalinga sailinga me mongi mala mi o tonu o siata. E whawhikai ai lava ele ngata inga i o maku a inga. Ia o pa ia foi na whainga luenga pa ia le atua ngai kāresia. Ia e mese lava i ngai o kako tangata anu. Kupum ka mali ia o whare upolu, whare tua ma tausi sa au ta mai tai sa moa. E mese lava ia i lātou o loo langolango ina i mātou nei o loo talo. E mese talo pala au mai fi au whamalosi, au mai fi au tustusia. Ia mana tele o le tūlanga fwoi leo le tamao inga o saa mai ale se leni mua mātulo ia. Le lava o whaatino le moni o le alofa siata. Pea o le tusie. Ia le ele o ngā e tata whai atua i te alofa ia siata. Te alofa ia lise. Ia tūlanga fwoi leo le o le fua o le alofa e whaatino i le alofa. Ia tūlanga silina siata o tāua tia. Wa pesi whai me te alofa ia le ingi fua o le alofa. Ia pea o sume palo tangi fwoi ne ale wingo lau tala. Ia tua inga alofa na lea alofa me le tūla. A o la tōro langolango ina ma o tātu tūwhatas. Ia o te talo nā siata e leise manuia ia lisel nā tua fine ma fule ai ma e o mātu te talo nā ia tua. Ia wha manuia ma ia tue whātu tumu. Le ta maa inga saa mai. O i la tō wāanga na lei mai. Tele o se leni u fōa i mai. Ia, wa e leise me mātu te maukele in fact siata mātu te lenga whatia lo ia. Mātu te lenga whatia le tongino lo ia. Peta iane, ia, lewa sa unua le to fine po le whiunga fo ianis. Ia, wha leo te fo le whaftai le tatou community au Kilani.
le fiunga fo ia vai marmalo yopu ia le telefono ia mes fo ia le failo tusi ia vai fale ia ma le te o lo ia le asi se tima ia le wa mai on fa o mai le se le ni na sa ma wa fa mo na sa fa tino o kilani siata se fulu mal fitu afe New Zealand ia o le wa mai ona momoli le si se fulu afe le tatu lo ia ni le KC New Zealand ia le si vaenga ia le wa fa nganga wana tatu lo i samone ia fa fa fonga mo tatu vaenga fo le Melbourne ia le fo sa la fo me se le ni la tu fa mo sa fa na mo wai le valu afe la Samoa ia le fo mai on fa o mo tatu komiti o lava talo ia le o pa ia mo tu malu ia wani o tu mana ia le mo me o nganga fu fa sala vei le nga ia upu matala ma masalonga fu ia i tu langa o loto ma au lo tu ina mai ia la auto fai i fa la fa vai loto i fa la fa langa me le fu wa ta fa lo watu ia fa mai ia o tu pena la va tu o ia fa ia biolise mali o ma sata ia le ai o nganga na le o nganga tu sa la o kala ia le ma tu te va ai tu ia a lo ia tatu fa monga lo ia tatu risiti me o mo tu pena tu tongi fa monga lo tu ma au tu ina mai e le fo mo ina le ngalo foi fa i po e mo mo dia tu ala nga fa te tele tu lang le sata la ngona fo ma fan fana sata o nisi vala mai sata e inisi o tatu tu nu na o mai msalo ia wa le tatu friend no Facebook e inisi na matu tari sua fa tas ia e o mai vala mai se fa ainga ia matu tari sua ia la fo wa tu bon mau ia le foi o nale nei ia le fa pe foi e no fo lo foi ma ia au nei male ia ma essa mato lanto fala inga ia e va ni selua ia moli e singa sai stu ia o singa fa sea ia o singa o kalo baru au ia fa penga o le lo fa so e lo fa mai e ka foi nga ia le voi la o talo atu le malu o tatu tu nu malanga sesi mai ia ai fio mai ia bala mai la mai e uia o tele o fenga luenga ia sia kam ka kiel pa po mal pa po ala ia me alo para ku fanga ngala ia e mo mau ia nga isi fo yo ka ku malo malanga mai ma to ma futa ia ele ngaka i fala inga ia va ai mai ia o sa vale ku ri alo sai tu os fa sea o seu kalo mo wow ia e fa penga o le alo fa fo ia ele chega na foi le ko kia fio mai ia nga ko sau ka kai ia ele chega me ma ko ma uko ia ki fia ka ma lope ko mai o ko ke pole e ka ma inga le ali o la ka no nga aku afio mai ia wala mai ka ko lunch ka ko ma fuka ia o ko ko ngure ia ele ma foi ma ko afio mai ia me se ala fio nga seta ia nga o ki sau seta ia o ke manga o langa mai se o ka me prove ko ia ele ma se silva nga finga lo ka seta ia nga o ka ngwa ia can't wait que fia mai ko e malanga ioi ia escort e mo merkava le se luma e o nga ko no ka vale muni me ka vale ko escort mai o no wala sa ia pero alo va vitai paso awete rua popole le ioi ole le yo a fo i taimi o por kalame malangan tu ale ioi ayo le lo fa le tu tulo wale hingi au maliu mangi au fai poipo ngai sa mo ringi kau sanga awalanga ioi ia ese mai malanga tu sia mato au fai ngaruenga ia wale ai fo ini mato mana tu fo yo ngo ringi ka ko ku nga va ma me fa pena sa tele na mato malanga tu ai ia ole taimila le nei ia na ona isa vali masani a fo ia mana tu ona ia isi tato au fai ngaruenga ina la tu te kavanga mai ia welo fo se longa me ke kele fa ko alwa tu fo ilo po isamo ia ai ole lo fa le tu o fa pe mai ai se kau va sa inga yo ki samo ai si kau fa la le va sa wa sui awa u te lo o matua atinu mai lava le to tele manau na ia vai o ai pare menge wa ngau sui o sa fa ka va ku ia ia ama faina va tu se sai stu tanu malala se ole uke nga fa nga mea ai pa wa lo popolenga o lo popolenga li e uma e ngau kele iki e selen cruisa ngai ni usila e wa ku sa mo ke ma wa sa ulen cruisa me nga la kau fa sa mo ina e paula na lo popolenga wa i te wa fa au so vale le auto fa fifi ai au mai uma su e uma por kala me po ia singa palau vale au singa kau fa le nga se kasi ai le mawa
Ia longo wingang kari dola io kua pakakua ole a o kangi a mainga Ford Ranger se 5 ko kongi mai mangia Land Cruiser se 4 e mai vai ai ai a tonu e o malanga tu ele fo ise ele io o tato umo tangata o lama tangata soifua io ai tu pe se tau fa fe mai ele faina le ai lise ono tato taimi ole wo ai ka nguia la uloia le loia por kalame ia ai me se foi o polo fesar por kalame ia se mato to uma le ona fai ule e tu sai foi o tau rumanga le sona nafi ai la foatu lise sau noanga ia te upa u se si vaenga te fia sau no ma iai ia ma fa mai ai le tato wa fa soel to fa ya li o ne fe ole fo tau o tato no ale le ono ya mato au te lo o tali fitu o tau foi na fa se ro tina o tu sa mo ni bangor fiafi Ia whaktai asiata masele po kalami pa malu o le tauta iae. Ia o te tautono le taimi whai nei. Ia latu ina tu fo ia se o tonga. O ni se leni o whapea o na ma au iae ia le mamalu o se tautono atinu. I le lafu mai le lango a mai se ai. Le matu sa ilinga sa se leni o le 10,000 donors. Ia mo le taimi nei ia fia lava lau nei anganga e whai lau lo atu. O le total amount of money le o matou mawhai ona matou tau au ina pe o maua fo e le komiti whakoe ia ua maua i le tupe e se lau se fululu afe lua se lau fitu sfu tolu tala ma le valu sfu valu sene se lau sfu lua afe lua se lau fitu tolu tala ma le valu sfu valu sene mo le sila fia fo tatou atunuu o lo matou tatala lava noa wala au mai lava numero fa apeona tuina atu o so tai mai matou Facebook pages ia o le awhai o tatou donors le ua maua the total donors le ua iai e lua se lau fasu 5 ua maua e se leni ua maua o numbers o tatou donors e lua se lau fa 5 from these 245 donors o lo afia i fo i male se leni al sato ainga le Melbourne le na fai fast Melbourne ai mai se fo i New Zealand le watu fatasi le mawai le se le ni le e se lau su afe lua se lau fitu tolu tala ma le valu su valu sene ia mai fa la mi do ati fo i ma fasi sila atu ma na o mia lava ni si donas e to e iwa afe fit se lau 5 tato donas so if you want to be the next donor please dial the numbers that we have already sent you or contact us through our Facebook pages. Ayo le nganga lava fafitai if you momoli atu. Umai ona fafitai fo ila to fayali o fai masu su mato commit. Ai ia ta ita lava ia me lo fata wa fafitai sa mo lang ia famania le tua fafitai asiata. malo faafetai i o e o au ke fia pakipaki o ke fia pakipaki ona o le loto sa saafua o le tatou watunu faafetai le lava ia o le na ua tou faafoga mo leo ia taualuga mai a le lua vaase lua ia o le tatou faamavai lea i le vaga o le fiafi Faafetai sata. Ia e mana tu le ua talatala le titi tongotongo sa momo iai tausala o Samoa. Le foi ua kako iai le si ui o le tatou Polokalame. Ia o le tūlanga lava i o le fiafi, ia o le so se whainga mea lava ia sona taurunga. Lei fo se avo se whaiva le asa ma se mau. Tūlanga foi o le tatou maftanga ni tūla fiafi. Ia ala fo se ngana ua la vale po se fati foi o sala. Ia o te talo i te tanu i lalo ifi. Ia mato e whaafo i mai ia i mātou nei se ngana o le tautamani i le whaafong anga fo i e si o tātou tunu. Le talo lava ia mo le tangitangi al pumate ia Samoae ia ele i o ile afo le tatu fa mo moi o le tatu sa valinga o le fatu a tau mo ava le tatu sa valinga o le ua tapena le pili la try piuno ia o le foi le fonga ina ia la mato case le criminal murianga ia wa fa sanga mai i mato o le wingos fa talanga ia mato te mo mia lava la o tu lango. Ia mato te mo mia lava la o tu lango. Lo pumoni lava au noa ma la o tu lango. Ia me sefo i lo tu tau au e tu mai ta tau te so tau au fatas. Ia e te tonunga e lese me mato te mawhaia.
ai mātou te mwhaia mea uma, ia i la o tō lango, ia me se fo i o la o tō tatalo, ia male tūlanga o le fisosoni mai, ia tātou te alo whatasi lo tātou wā. Ia tau nuu i wha mui ngani lei o lo tātou wha mui tātou tau nuu iai. Ia ai me te au ne fiafi, e siata e moni atu la wang whaftai tere lava, e la putalenga siata e le selu atu. Ia la ngai whengtā wa e māsani o whaiwa. Paule talo ma le wha marusi au o le wauna, ia. Ia maua pēr ia tōro loto. Ia maua loto wha tupu ma loto wha whatamari. Tai. Ia, o a foi fa sanga o savili ma tulanga foi o pe wa inga o lo pe ako fa ia o nu ia fe me ia sko inga yo ia a ka ku kalia inga o mele le ia fa fe mele le ia pa wa me ia ka ku fa mo mo le ia ka ku fa mo mo le ia e kurang o ka ku fo langa mo ka ku savalinga ia me foi o kurang o pokalame ia ele selu to sata tau ia ela va ia o ke le loa po le hase se o kala koe whai. O le kaimi o kala ngoa lunga le kauka ia e. E pe ia la wo lunga le il Paradise Social. Pe ia la wo ki i lunga le mei angen. Ia e se pe whaara mo pe. Pe ka ke pe la wo kai lunga le ea. Ia wha wheo i sana elu ai ku piko sia mangilu sia Amerika le maka mea kai. Ia e pe o kulanga lunga. Au siri o ai le mon moria kua ui ngā kungu. O le ko whaia siaka ma le tau te ia e. Mena le siata ia. Pa manguia le atua i o whaiwa. Ai alo fatu langa o le e foi no foi olo fo mai sa le fionga li lo ia pa manuia le tua le fionga li lo ia le foi la matu fa longo ile o foi mo tama ainga fa so le fionga li lo ia tu la fono ia nga mo mato e so sani foi mati ile sa valinga ia me se nga so malo lo penga yai ai manuia tele ni fia sata manu tele ina ia le tatu fa so songa ia me se foi yo le toi fa wa wino tatu pokalame to ia ia se foi ia mai manuia Malo whaavitai lo va se lua lio ia Melissa Marie. Wa whaia foi o lua ma whonga tau moli ia o le tau to lima o lo pangatia ia ele dei teimi le tūla fono. Whionga le whaipule pule ai ia le sunga ia Samuelu masiona whalitua. Ia, ai mai se foi ia o le komiti foi o lo ngafa male li poinga o le nei foi wha moe Samoa e le whaingo fie. Ia ai tātou te mwhaia me uma ona o lea tua e fisoso ani mai. Whaafika i kele, lua se lau whaase furu ma le 5 donors. A le o silia ma le se lau afe, whaafitei te le lava. E leanga le lei o le tātou maturu, o le 5 whaatasi. E mama ai se avenga. Lofa te lātou mo o lua le deivanga o le fiafi. Lofa atu se o tātou maturu, tātou te toe fiso o taipea. Soifua mo le nei taimi. ia se foi sata Soifua. Whaafitei. Ka kua kusinga malolonga le umai ali tātou whaatatanong mua a foi mai whaafeilo ai sunga le li loia ia sauni se leni o le wo masani ali tātou prokalame ia so tofi taitasi ai mai se o le sunga le li ataua ioe Nielsen Peterson ia po o le fionga ia manufui ia o le toina o mata upuloloto lautele maualolunga o le afasoa tu iai. Ia, e tu sa yo le tātou proklame pe ato e taliu mai malolonga le defiafi.
Moli Saboa, Manatualo, Le Pacific Easy. Olo Fawa Peratatu Fabitoa, now Le Limatala, to Tongi Mo Tupe Famamoli, Beai Fanga in the Pacific Easy mobile app. Olo Abado for the direct transfer, Deposit Oilo Tupe the Tato account, Mafatino Lafoino Tupe Famamoli, Lungol Telefoni, Ayanga Fabitoa. Ioi, Fasauni Loro Tami Mau Tupe Watonga Talipin Sini, I found the Tato Pacific Easy app for the direct transfer more Tupe Famamoli. Olo Abano for your Tato officer, your Tara or Tahu Humba Mangele, or Tato La Silia Mal Fitusefuru fa Sopoli ai New Zealand. Mo disa fam talanga bala aule o Barcelau o tasiono no po Bera Masani Aukilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy ola ba anga. Watile ua se fulu minute wate ai nei le tula e ono ile taibe matou ya te ronei fatalo fantu ya te oible wato ambo mai ia le tatou proklame pe to manava ai ko kiki le via la ta vale tulingo le proklame le fale ia pe o fa ya tu ia le ua fatasi malisunga le loia ia le tau sula falo ia le tulanga le tau tua male ondanga le sunga sauni sileni ia lungo le tatou proklame masania ia stofi taitasi ia me se foi la ia o le tau au le o tu ina mai sunga le atawa ia Nelson Peterson lungo le tatou proklame le tau te ia e leva con la fiafi atalo fatu le lua va se lua ia amata mai la sunga le atawa ma lo se fo mu ma lo fo lau se fo mu ia no klinga le ko la kaua ia po no klinga fo I ba mlai siat va fonga le kungu e kupu mai ia fa fele akule nga fifia ma le nga fa kai nge fifi ka ko fele so fo mo ma langi ma o te mi uma o te vai ale atawa le nga tau fifia ala na ata ai pi fa fu wina lo na malo ia ai fatalo fatu lo sunga de loia ma lo le tau nei le ke sa o mai o le ofisa e sa ma lo le fo lau nei va ngole fifi ia langi mai lau to fa malai fa pe fo ile sunga le atawan langa tawa le ol pa ia mana malu sa mo fa fonga mai tu fio le kelope e sa o le ia fifia le pe e mo foi sulu yota lango na pe auto vai le sunga ia le atawa e sa o le tala le stoi freedom freedom mangi fo aulo la ka malo oi Awa e pressure se mea. Mangi po ma olola au lo toi. Ia. So se me finka, pa fingo fi. Awa fi finka ni le nala. Ola mata o se mata va inga po se mata fisoso ani mo oi ni me finka na ilo. Ia, so ni me finka na lo me fingo lo me uma no. Ia malole tawa tai malo fo ile fato toa ale lilo mayava ia o te lo e si o kongi la la tato tato e mo ki o kongi la pisi va tu fo Kasio o ke weli o se kopio ya mo salo la fo ya la ia mon miska ia kopio ni poki ia ma tu mai fo ile na sa no li o ia fa pena fo sunga la ule mali to o le na fa ai lo atu ya na ia bole fa ngaina pe bole le se fa maungi ngor so e ka safa ia ona o fa to fa inga le na o auta si e fina ngalo tuan ma fa tan no mo tu malio o
le saunua ngā lea li o ai se vaenga na te toe nau ia ilana ngā ruenga. Se ia makua i kangoli malua le suesu enga lea. Leanga o laena te iloa, masila fia mamauti loa. E ia ile au maualulunga ia i kua mea mai. It's a qualified researcher. I mean, mau mai le sa avera nga o fa. Suesu me fa pena. Sa kaunga avera fa kokuanga le makanga runga leo. Se kakasi ingia fa pe o fa ia se susuenga susuangi makanga runga. A me se fa rave o le kapisi sa mo filo se por la kulang o meren kupungi ha. Ia wa o keri lopo ai lenga mo susuenga li o kaunga mo li wa le li kau. Mai la ka kilo wa. Lau sunga le lilo ia. Tasi le vaenga na o mawana nei fa tala noanga. Which so te le ilo mua. O lio o se tangata wa qualify ia lato i tole i a onga a leo Samoa. Tūlanga whaasu e FBI. O ia la, le ne sau noa, ma le sui komisina i le taimile nei le tamaita ia pali i Mona Lisa. Ia, paunga o ka ngaka lea iai ia manisi lao lato. O le fionga komisina manisi o lato, ele iai le o onga le whaatangata su nana, investigator. So le ala whako ai loa kua, ele iai e mawarunga, e whatu o lai iai a te ia le to mai maanga wha matulanga o. Ole tu foi leo te mafau ai. Te le i o le te maa ai ngā mafau le Samoa. Knowledge, skills, ele o se mea tau whisilingia. We have enough experience i Samoa. E paule mea o leo te whaanoa noa ai. Pei wa ave ifo ia tūlanga e o ifo ia i la tōlo teita ia matanga luenga ma le tunu. Ma mea lau te waimaua lalo i tūlafona. To me, it's like they have personal agenda. O le lau te operating ai ia matanga luenga ma lo ma le tunu. Instead, the government should be looking at if the law say X, Y, Z before ABC, o i ngai ka kaunga longa iai le. O lea kungu, it's all about the best interest of our people. O le best interest lao ka kangaka le ave ese o le kula fongo ai o leua whai unga i a lai ngofo mai o le whaamasingonga. Because I affect law ia saulo konga po o right o kangaka ingi determinations makanga luenga mai la ko o ka ia malo. O le fesidi la. O le ale o ngal constitution. Le a kongo la ngal ka whaavai le ko ke pisa i whain mai o ko kasi Samoa ua iai le whaavai o Samoa. A o leo lo pala e kula fongo policies a makanga luenga ngi i le constitutions. The constitution is a supreme law. Any law, any rules, any policy i lalo al constitutions e violating se right o se kangaka. That law should not be existed. Ia kia ula o lewa le foila wo lo aku ia to mai fo ile fo itamali ile tunu. But regardless what we know, regardless the knowledge we have, if we are being suppressed by leadership, law is nothing. Our knowledge is nothing. So this is, to me, it sounds like there's a lot of skillful people in Russia, but and that one person, rep corrupt. One day Samoa would be exposed internationally. Because if we go back to our international instruments, we have no, like we are obligated under the Universal Declarations of Human Rights, 1948. Because o inganga mawhainga sao whanga I Samoa, e pui a kungu kikele. Ongo ka koufu o kangaka vaiangi ale fiafi. A wha pēla o ko inga alu lela alu ingi Samoa. Our constitutions, it's going to be ole ale au ngale fasipe pangkusir kako constitutions. Like ile constitution of Samoa, article the part 1, article 2, it says
it's a supreme law. Supreme law maker. O Parliament le supreme law maker, supreme law sa more constitutions. Le ai masisi mafaingo kango soli. And the constitution is the principle. Because ale ai lo le kula fongo fa vaile. O longa winga la ape ya ka ko saule si fa pe mai lo makai ma lo si ko lo makai. O lo makai ma ko ngu ka ku ma ko. And then that's where we will go back to civil unrest. And that's my concern. Because o inga kongua e koe ofia koe loa kong uia sa kako fai mai waka ko sa loko mai. E o aku e kama fai e koe fa kulanga kako kong. And we are getting to that stage. Like, afa pengi lo amaka ka fanga kangaka. Leo amaka o nga o ka ko kulanga le famaling koko. And it's not once a year. It's not once a month. It start getting to that stage. The international community will start saying, what is happening in Samoa? Because o ingala ava ko le interest ta kung ule manga o ko colonize Samoa. Ole o ko fo interest ta kung ule pe yung usila. We have a duty to the Pacific. On me vinga le la ngala o ko kung ule yung usila ma Australia ma America. Ia fe so soangi ka kupe. Ai la o ko so soangi ka kupe ava kung ole operating or ka ko kung o kanga ka ole innocent. Ua sai kia o whaingo wha unga wha le ami o kong. We will end up getting to that stage. Malo, yele manino. Toi fa sa fa taile so ni mai ia langon mele mo kero le papadi I tulo one so papadi I ko kongole eleo I tutono le komisina lango eleo mongadisa. O efo padi efo le sa le santa ua mai eli o sala la wale sa pasi mai. Ia hai tūlanga o su ngai o nga wha FBI. Wha sa o tu. Le ai la ngoi ngai o kira komisinga o kira sui komisinga. O ki mo ko. Ia. Nga lengo mo ba faro fa ma fa ko mo risa ia. Iyo e langa lengo mangkuana ngo lene tau mai papadi. Ia pe ata mai papadi ingo kama poporo le o monga disa. Ia ifo malisi papadi I efu. Ia lango si vanga la le le ki ola fa sa mo ia. Ia mo mau si vanga le. Ka koe foi mangi le kulanga le sa mo ele lo ia. O swinga kele le wengi sa mo ma le langi ko social media mo le media. Mo si dia kul malo si le media ka minga I le fa ala lo o mea corrupt. O mea sa le lo mo me o le nga fai ai le lo. Le pe o fo ka ko ai. Ai le fo wala nga fo o le filunga le stage o le social media mo le media. Sa o le so nonga se minute tato me I mai lo la ile fa monia ngol so nonga le. A o vai nga le o tato talitala no fa tala nonga mali o. Le la wa avil fam singonga le wa apili I lunga I Supreme Court. I wonder po o le ange se kali e komisinga. Ile vai nga le nga fa mama fa li o. Ngai ai loa le lei mafia I su enga ngai faia. Malako mali dia le mea la fai. Ma asai ngai au leo le asawi I eru ese mai mapaukasi asawi I sawi va I lau su ele. Ma so and so. I wonder la po le walanga le la mori mau ngai ai kanga kai nga ai fesu ia inga ia. I wonder la po le sanga kari la kari e nga mea 2 weeks later. A le fa mai li o le wahalu le la ko su enga. Ai muri ange lua vai so muri ange ai ko vidi mai. O le fa pe ai ko po le se update to le mere nga su ai la ko mai o mori o ele le upule na mai. Ele fa le tu la fonoina. Lau su enga na fai. Ale o nga lulu e fa pe ngo fa le lo ava ko le task ya o ko wo lo nga lulu mai. Ale pe ngofo komisinga ku lo pe sa fa isa nga miki ko ke yang. You know, I wonder la polar kala le fa dunga Supreme Court. Le fo ile ni lo ia. O soli ele o se kula fongo yongo pasa le Supreme Court. Wa me me sa ona wala o lo ia. O me me le tribunal le ko se ko ke ava por ese company policy. Ava ko ngira Supreme Court. O la kula fongo soli ele. O le fesiringa ile fa msingonga. O le fesili ho ngala fesili nge fo ile lo ia alio.
O le a kongo le vaenga, if the investigation was unlawful, based on what law? O le kalila la au mai o, la fua ilo, a whapea mai e peisi le policy a leo leo. Longa winga la, e unlawful, le lako ave senga o li. La amakua i, kusa o le upu e pa uia kia, o le makanga sa le ilo, a le la expose i makanga. E fiua, whamerkala lesko ingon mako ngu. E fiua whapela ue le mangi vai angia le fiafi, e fo lingan mangi. E fiua nganga, a la expose mai ya, because you cannot say as an organization unlawful lau melanga fai. If pe afa pe le o yese va engo se kula fong. Afa pe ngio ke konga nga oi se kupen melo ke fainga ngai. E lua me I break le policy a le company and o le wo so lia kula fong e fa sang o nga oi. O le fesili la afa pe ngi fa mai unlawful investigation lenga task ai lio. The court will look at the facts. The facts relate to the law. There is nothing else. Any opinions, whatever the commissioner will say is e peisi langa ia va ai wharakai kai. Well, e se la lau whanganga, and now ua violate aile right a lio. We always go back to, human has right. E iai kako sa alokonga. Ai alu foi la whawhenga luanga. E le mawhainga e laku so o ngā pai o ele employer. Because you are a human. And those rights are also attached to you. E whesilingi ila le lo iari o. Le a kongo al kula fongo ng whamenga soli la o client. Le nga lain ko ka ngofi whakea. A wha pe whai mai o le policy leo leo, whaali mai. A wha pe violate le policy ngā le kula fongo le yaima le constitution. That policy means nothing. Like, le la o ka ngoi whai kawaku le kala the constitution says, any existing law and any law passed after the date of coming into force of this constitution, which is inconsistent with the constitution, shall, to the extent of the inconsistency, be void. E whaale au ngā inga. E ofo I policy. O le leile o Samoa, o le whankao New Zealand, we have a unwritten constitution in New Zealand. Sorry lawyer, wo vai lupe on e whau lea. O le constitution le te whaitau mai o Samoa. O Samoa le constitution. Langa ke ufa pe mangisi o le ka whaika o constitution ng New Zealand. Ele is a constitution ng New Zealand. Ele is a written constitution ng New Zealand. New Zealand have a unwritten constitution. O ngai maua I kelo vaenga o isi kula fongo. Pa o Samoa, o le kula ele is se o Samoa ma melika when it comes to constitution. A wha peangi ke aluaku ai kango se whalewhainga luenga so o ngā whai oi. Nganga e whai sir, I have rights under le articles of the Constitution. Le la walu e su oi. And that is where the Supreme Court will say, whatever policy you have, if that policy violates someone's rights under the Constitution, your policy is null and void. Ole mea leo te le pe whakwe e makes, wa o tātou ia, o kako whaaringa opinion ia ma u wharinga whesiringi. Whapea I kākara I oru ka kau whalea ngari. E umaka ko mai de issue na ngā ailanga wa mana ia tele la. Le vaenga I le sunga ia lio. O le winga lea le nofa yatu. O le ngofisiringa ia lio. Pe ngonga whaia la se mōri anga e kusa o langa su enga sa whai. Ai tali mai lio, ele se mōri anga ngā kele I mōri ar ka ngaka lea ngā wakuai. Tu sana ona tano a tā pena le whaila ma mea uma. O le upula ni whao ngā le sunga ia lio. Ngā uka ngoa si ata whaafekawi whaangifo. O le mori maunga a mai mara case. Pe ye se case. Ia nana umalea matou meet lo hand over lo ia. Au ke le I charging sesi. Ala wakuri ai. O le la tau anu no ma fo correct me if I'm wrong. Ma se lo officer thing. Fa matai le o se internal matter le mea e. Fo ile le nganga vaku ai rungo le lau. Fa pe mai. Soli. Si o ke ko e fai meia. Fai meia. Ia la ia o e fai lau. You know, I'm looking at something like that. Ai le ye se corruption le meranga la ngai le I charging sesi. What do you think? Ke le rol ka ngai mo le exo songi ka kum kanga ngai meia o kama. Ole kulanga vile pengo fie yanga. This is how smart managers deal with issues like this. Mai lo le faila faika wai give me an hour. Ang faika wai ya ko valawi.
I will seek a legal opinion. Ei. Like ma whainga e kango e whaongawa, and that's how politics get involved. In a way, e leo akangia is corrupt. E kango lola ia ula, nga seek o le legal opinion. Whapea mai lola ia lea. Based on the legal opinion that I have, ele se merit o le investigation nga whai. Ma mali o, ma makanga luenga, nga o le whai lala I loan mele mawhawhorka ka le whai decisions. Ele o iaise me o kupu. Pe saula ali o whai mai o lea enmero mangkua fo ilanga whai ako legal opinion. Yeah. You are an investigator. You are a detective o le ala role mai e. But a whapengi o ke alu against the legal opinion. Longa winga laila blavia ka ako. Yeah. Nga moe lole o le koa se yo o se siasu. A o le mele o le kau mawhai a pe mai. E unlawful law investigation o mawhai. O whewhenga luenga ili o. O le mandate ai lenga whenga luenga lenga whai e li o le investigation. O le mandate alanga makanga luenga. A au mai fo ila kiu ke kau ave ali o kokongu makanga luenga. Especially amengi o law enforcement. If you see a problem, you have a legal obligations to fix that problem if the problem appears to violate a law or it's a criminal act. E mawhaila na lea te wana whaileo so whingalo. E mawhaila ngō ka whapea aku. Kusa ua peile treatment o li o se tangata ese. Peise private in peise kangaka fo ilele. Ele se leo leo. Ele se leo leo. A ua oso whaile mea lea. Ika ilo markome singa. Sorry. O oe o security. E pe maka make sense le tala le. Yeah, o le so mea siringa nga kaua. O le case lea. O le fi lo maka kale ungor case lea. So le ala le ko ngari poki ma se me sosangi leo leo. E kau whaonga. O le ala pe o sauli li poki pe o right off li poki. Ai kia ile le me kaua o le li poki. Sao kalangoa le so luluanga fi. Aso lua. I have law enforcement friends, police and the Australia among New O lai ele vested interest Australia. I was talking to a Australian Federal Police Sergeant ila so lua. O ke le iloinga. O lai lo ke mai ko kuinga ia mengi Samoa. Ele o se Samoa ka kang makalangoa. Ol palang. What do you think I issue ye kupu mai Samoa? How do you know? But we're not dumb. O kangakangi e kokongu I Canberra. O le mea lai whaila o kala o lai e fo ia kaka o le AFP le se konte di Samoa. O lo whangoa ngoa ia e makang highlight mai kangakan. Mele kako mawhai e solve. A kangaka e lo Samoa. Ai a kangia mai e o lai lo ke masalomia le corrupt. Nga whai mai e kia o e lau ke loa inga leile issue le kupu le investigating o le one of the because o lai foi lau ke loa ile qualification na lio ma le fionga ia pari EFO. These are the only two Samoans o lenga train le FBI as investigators. Like for the time being. Le lopo ingi si o lai kong o vasenga nge kamingi o le mele whai lau kala. E kau ke fiuenga ngai Samoa o le exposing inga lang o le technology. A o ngei langa kalangoa I kangaka ngei. E ongoa a fia ile reputation o Samoa going forward. Especially o le lo lomba le laku o le whai malanga ko le kupu. Le fongo le whai Samoa. O aia kungu uye makua I a wakula kusosongi a Samoa le kapenganga rea. New Zealand, Australia. E leo whaapea la o lai whai la ko fongo. O le mention nei le ngo Samoa. Ma le capability a leo Samoa. And that's my concern. Wow. Okay. La se vasai foi. Io, la se vasai. Wa, uso ole mo na ka kilo ku le mele le atau avantu mana el family no. O ka ikango ka akusa wo makanga api e tisi e mono ka ma fau le tulang. E pe e folinga mai o se leo mai konga. Wala ku su e maka upu Samoa. A ole mea e mali e la utilo. Sa open mai to the public le case le hit and run.
na open mai po o ai ngisi moli mau o la oi out in the public. Come forward. A le la wa come forward aku le moli mau. So le buni kako. I go backwards to the middle. Yeah. E ele vai ngana tupu le sona nafi. E to tono le pale meni. Yeah. O te mana o se I toi whatepa la ule e mai vai nga ia I le fonfitelai ma so nga tu lepa. Na ua umana whaasoa ile lau tele. Ia mai se honi se o soa whaasara lau. Ia ma ua mani noa au whalai. Ai ole au au mai ia. Se I toi sila I lau sunga le lo ia. Ma se fosunga le atua ma le whaafonga maua le antunu. Sa ia ila si vaenga maka ukia wangi ngai se ofisa whaasara lau ingi usila. E uia ile I ka ua mai ia le Blue TV ma le tauta ia e ma asiata au le leik. Ia ai ua langonga I kingo. Leanga o tele alofo ile atata le la au. E ia ila uporo kalame sa o whaasoa. Ia I fo this time sa whaasoa nere sunga loia. E whaasoa ile conflict of interest. I se tasi o whaamasino. O loo tau awa mea ina le mata upulea. Ai se ka kwa kumo mua kama ikiri pire so koe a mai ngā. Ea ona tātou sauni lea ye le se me whapakiu pe oko. A lea ole a mātou whaasoa mo sa ilia se legal. Ioe, opinion po se advice. A sunga le li loia a me se fos whapuponga I le sunga li ataua. Ai toi te pale ila zora nafi. I le taimi na alua wa le maumanatu fo I le whaipure lea. Ngaka ia le wakorosi mai fo ingi usila. Alai karango le pale menge a Samoa. Ia ai ka kau fo inga haru se mangui o ronga I kumalo. Ai usi mai lau sila. Sinonga. Tai tele le fionga I le minista. Le ua a fo I la ule mai tau. Il tele o whamasinonga I mai tau I la ule mai tau. Tele toa whaia manatu o tangata o tātou o tunu upea o mai a. Ia sei ungar whamasinonga. Whale o lātou manatu mo lātou whinangaro. Ai le mwhainto suia le whae ungar whamasinonga man. A o tolu vai astalu ai o whanongongo I le siwa le swasal lau mai I New Zealand. I tātou whamasinonga I e lumanaine. O matua whaaleanga mai a whamasino le la whaia I a whamasinonga. Lau mai le a mio pio pio. Lau mai le a mio le tonu. A le whaia whamasinonga. Lau a whionga I whomftalai. I lau le ata tonunga. O tauna mō lia I a wale swasal lau le. Tā lofa I whamasino. O matua ma lepe te tamali anga o whamasino ne o whaaleanga mai. Te lao tātou e toa whaia manatu pia umai unga o whamasino. Ai langa no whanongongo I tolu vai stalu ai. O whaaleanga mai a whionga I whamasino. E mese mta upu I elu mana inei. E lau le talo I lau whionga I whumuftalai. A isi awa noe mōlia. Nga I taun tātou manu I whamasinonga. O le si tū leo le. O le tātou mālo I taun tātou alo ia. Pāra o whitanga o whiwhaaleanga mai lo. O whionga e a whai e mwhaina whaistūra a whai e mauria mai. Au mai tangata ne. O le a whio mai whamasinonga e tātou te whaaro alo mai ai. Ai whai mea la tau la whonga whapea I tono le. I la tau walis whasala. Ngona I whanoa noa I lau whionga e. E lau whionga I whongtalai. Lua lau whisa o leo leo. Whaftai tele lau whionga I minsta o leo leo. Tele o whawhitauli e whianga I mai nei. Tele o tale pe whale le iei nei. E o tatu whanongongo ai. O atua isi tau lea ma sapelu. Tu lou le mota. O atua atu tono o whale rose I ator po stope. O I lea huli te o whai. Ma fuaisa. Tali ale o te tali ea tang tāso I fuanga. Wana no e ngā oi tangata o tang tāso I fuanga. Ai te sisila to e wa o tele le ai marolo nsa. Le foi wo ai tato mano. Minista. O whaaleanga na o whianga to e whaaleanga mtanga ra. Whano noa e le mea. Tau solo mua I tato kapenetan to e whaaleanga mra le tato panimi. Whaaleanga I ngā rua ngā leo leo. O e whano noa I le tūra. O e leo tūra I le. Ma lia le fiwa malu se o tuafura o le fiwa minista. Malama. Yo le tau whawhile mu watu tae au. Lau la unga leu tupol whawela vel tae au nei. E pe maria ia. A whawa e whamel na upu. E ise me whapena o tupu o whaaleanga al kapeneta. E ise me whapena o tupu. Se me lau whamauninga.
Ele o kapeneta le fa lenga kapeneta. Lena sa no mai nei le te fai por kapeneta. E tau solo mua tau fa lenga tanga. Mea ia te sa no mai wale si fa sa lau pule lato. Freedom of expression. Ia la pule ni. Ai mana e fai so langona. Na eru le o e fai. Ai ai la ia te tau fa msino ngai tali ai tangata na. Le kau fai ko par mingi ngi. Tango ka ko kau fai ai unga ka ngi. Ya, lau fio ya eu sou la filme ka. Fio ngat suio. Ya, sai mai. Sai mai ko mai ana. Ya, le la o to la fo mai Malaysia pula. O te tapa la fa mau ningo sa no ngai. Le na la unga na itangata lo fa le ngal fa msino. Ale wa tau sa no mai. Wa le la fitu o tangata i. Ya yo le wa nis fa sa lau le tal no. Le wa sa no ane na sa no mai ni. O le wa le si fa sa lau le tal no. Wa le fa fa ya sio to tu ai. Ki lau le ma fa fa le no. Tu lai mai lo fio ngales. O le wa nis fa sa lau. So fo malorina se tu lai mai. Ia engo folava male. Ko ama vava ai ko ai de. Ngi kai au fa kai le ong sa i lo fio. Ma lol fa foi, ma lol ko. O le vanga pesel sui mamal. Ma kua ia e au fa sa lau fa fo. Fa le nga inga o le fa msiko. E nga ong fa mga kua kulo fio ngor fong kai. O ngi ngalo sui. O le vanga fa kul ka ko malo ai fa le nga Richard Pipi fa msiko. Sa kua ia le nga Richard Pipi fa msiko. I unga fa msiko. Awa langa ingalo lo. Lo fio ngai fong fitalai e matua e san bele a i mai minsta le. Ma ngai malia sui ngo fo lo sei fa ko kala. Le fa mala matua. O le mtabu le tal no mai. Malia le sui o sa fata. Uma fa msino. Se ava mai. Le la o ke faia. Ia fu se kapu. Ya, e foi le. O au la unga o le la unga su e misa. E lai ma se me ka u o ya. Nga ngau fa mga kwa kulo fio ngal fong kalai. Ole mele o ko mangku ai sa. Se lo fio ngal fong fitalai. O ke fa ku aku la. Fast full value kulanga ke mai fa bang yanga. Ole ku langa yo ngal mele. Ole miska. Ku ia. E se fa lo fio ngai lo fio ngai e ia manino fa lo ina le lafo la sunga. Mai mo ia sa lewa. Lo fio ngai e manino la ufa mtalanga tulanga lea. O le wale si fasalau ai le o famasino. O le wale si fasalau na faya fasalaunga. A le winga o la utala. Ua faya la tautala. Ai le faya famasinonga. O le telo tatou. Ia o ye le manatu. Uma famasinonga. Malia lo fionga misate per pese tala no foa. Ia o nga o le tatou a tal noa ele o mautu mai foi se mau. Melea ole ata tia mai se ili tatu fa momonga sa ili atu fa momonga o ye le sa noanga le ya ona to fa lo atu le pe tatu mal tatu malolong pe o tatu malolong lena ole kiripi a toana le no mana o se ia to play ona tatu tala no la ia ma fsiri ngi se fina ngalo sunga le lilo ia ma se fo sfinga lo le toa la amata mai le vaenga o lena sau noa i le sui faipule o sa fata mua. Ma whaapea mai ai, ua matua whaaleanga atu lava. Le tamali anga o le whaamsinonga. O ke fiaru mua i le vaenga lea. Ua whaaleanga atu e se televise whaasalalau. Ia, ele whakau whasiringi, ele se mea la afsiri e fua ia pai, mala whai o leu te wa i tonu na o tala noa i le vaenga lea. Sa ta whaasua. Ole so lu finangalo. Amata mai li a taua ia pe taulunga le se finangalo le taliko le advice ai lungo por kala mele nei vai ngale via. Ole so finangalo ia le ala fo. Ole me mo ele se ka fa la ngole sa ka ngo inga mka. Ma ko le fo le le ka fa ngo ngi o la o eli o ia me fa fo ele fa mo ela ko su le media fo e la ko va nga fa. O le memo mua kaunga nga educational le media. La se mea ko ke whaia kaunga nga ise o. Ise o. Longo lua kaunga entertain. I ala funga whai pe fo me ke vai mai ke whaia. E kaunga mori se awala e whawhiwhi ngai lau. Lau whaalongo longo ma la whaafonga i ngai e pai ngofie o nga mowar sa vali le ba. Longo lu.
e kaunga vaku se kaunga informal Yeah. informal public al vanga mun muri le fa ka wa la wai o le analyzing o se mea o le mea lenga fai o le kako analyzing le ye le a me sale kusi fo le Ia. le conflict of interest le ele se kau fa langa se ma war kau fa langa male lo ingo o sem kau o a menga le fe ka ko fo ke ngi le ka ke lo inga ia kau pu ka ke lo fe se fa ingo se sem kau Whaaftaia le an tau e lo whitanga lo mana malama le mai ngō whaavai whai i ta mai le ngā luenga whaafasala laula tau ia ma whaatu si tala fo. Ona fisili la lau sunga le li lo ia. Wo whaale anga kula walanga o le lau tala noa. O le conflict of interest lea sau kongo ia i. O le conflict of interest o lea ua mauti noa o ai le sau noa ngā i se te ala i se tusi ale whawhia ngai ngā o lo lotu ai ia tulou la fo ia limongi ma le whamasino ia talasa. La tau pēr la e sua whalango i kongu le iei. O laeng i oe le whaife au. O anga mā moe. E ui ele o afia fuasi whawhia ngai ia matulanga i nei mea. A o lala i oe mai. O anga mā moe le vaenga lea. Lua. O le fo inga su mai se kasi fo i o tamali i lungo por kalamele nei. Nai si rafia umali si urupo o mai sa moa le pule le motonga. E loku ai. E loku le iai ia le fionga ia sila. Rupa mata sila pa. E loku i le loku le. E lo loku mara vaenga ia. O le la na fua matangi ai la ufa asoa le foi sa afta paso u fina ngano. Po se conflict of interest le mele. Ia na sau no for sunga le lilo ia. O le makua conflict of interest lava which is sa o quote mai fo ile mafua anga e le case lua tau sanga talu ai sa te tau ona sa fa ima se e la fionga le famasino ya Amperosa Roma. Peikai. O le situation lava fa penei. E lo loku fo ima le sa afia fo i se case. Na fai aila na filifilinga o le afa ame i se ngaia. Le la o mai le case lea. O le kau ke analyzing pe ona e sauno. O le fai kiu ke ai o le media. Ilo. O le ilo. Ai le o se faa masingo. Ai ka fefe ali ua fefe mai e li fai pule o sa whakari. O mako a fefe mai e ari la ilo ilonga. O se mai se fato fala inga lo sunga loia. Amata mai le mele. Taia siat. O le kai mua le fua o whaalonga ko i le saunga ngako le fionga whai pule mai sa whaka. E se kali mabvea, e se seenga ia. And legally, this kind of statement will push someone like me to complain to the United Nations. And that is something that Samoa cannot afford to deal with. Wow. That is a threat. That is a threat. Because although I position as a member of parliament inside the parliament house, I go kongu i o le chamber parliament. Nga ola ko e mawhainga whaila ko kala. Le eiseli miki. Like, you go as much as you go. O le whonga whekalainga ke controllinga. Ai whai lo se comments whapela e akangia mai ai ua whaingi la whonga e whaafefe ingangaka. And I'm not scared of it. I can write to the United Nations Human Rights Commissioner. Ave ai whamakalanga whapea. Sa ili se interpreter. Maybe it's time to put people like that on the list, the blacklist of the United Nations. Because the United Nations approve the United Nations, the UN Universal Declarations of Human Rights. Le lalo the Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expressions. These rights include freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. O le mea lai whaila o kala. Ngā kākalango inga whai unga le whiunga whamasingonga. It's a public information. A whapea iei se whamasingo. E kupu fo ingi New E le manga o access le media i lako whai unga. Ave se ora. Ave se ora e le mawhainga ko ka ngofi publish information ngi. And you cannot make an order after you already make the decisions public. Ai fua fo ilale avenga le ora.
because justice is a public interest. Mm. O kako o afionga I ka mali I mawhai la ungolo o whaia kula whango I Samoa. Ole ke le yo le lako ave ngale ka ave. And I'm sure they understand the depth of their role. Eva ai mai ia kungu I whafo. Like, o lo ke kau mawhai o ke mawhau. In my previous work and my previous role, I can put people on alert at the border. Hey. And I have connections in other countries with my previous job. Put these names on the border. Whainga ka inko travel. Mali lava. So ole, o ko inga whamakalanga lava, pe o ke alofa foi la il whainga malo le il kaimingi. Because o leka mawhai omi whaangi wale, ale maka upu. O le la langa mai e isi sui whaipule. What have you done wrong? Information become a code in these days. But every media globally, o la koule maula ko sa lokonga I lalo Universal Declarations of Human Rights. Mea konga le lenga ngka ua ila whamakalanga ila amakanga. This is Putin style. Hey. Ka sent mai ang spy e drag ka kuka ngaka I o. Feel like. Not only Putin, but also China. Ako ba ai le pokalame lai lunga le staff le kaimingi ele si media ang usila. Lawa makanga ba ingi usila le kelo spy a sainga le ngai. Le whainga malo fo ia Jacinda lenga umakungi. Nga mai ele li poki ele SIS ang New Zealand Secret Intelligence Service. China is penetrating New Zealand through their spies. So ko inga IKEA ia e whaalongo mai loa ia kung ia dictatorship le lako approach. O le inga ngaka le whaiangi kala. It's a freedom of expressions. Hey. It's not defamation. Because we were talking about the decision the judge present to the public. So who are we defaming? We're expressing our opinions based on what we know, based on what we understand, and we use different approaches. Subjective and objective approach, or the conflict of interest, a measure ile objective approach. E fuar ka ngakala sa fa mai o le fuar ya kia. Hey. O le vai mai o afa ape o loke sa fa I e fa ile fa unga ia oi. A oi ka ke masangi. E fa ape o la fa ku au ni saungi. E fa sa ilang karangoa ilang mea. E fa kanga. Wala la fa ila ko opinion fa ape. Yeah. E ke lua masangi. E lo loku. It's a fact. E kasi al fai koko ar farsa ka ke o ai kokong. Se e vatua le ata, se e vatua le video lo na lua lea. Le anga iaila le tala le na sau noa iai. O le makua pa o papa ile fa ka ile fa fonga samo ar matua ia te au. Sa o le la lau sau. Peia se tau fa mata u le mele wa au mai. Ai por me e o mala mala mai le sui I longa kulanga. O ia. Se I play la na vatua lo fina ngalo a. E langa fa kala le o so I le mele le fenomia ia le fau le la pela fo inga marsunga la au le malito te fa fo mai le tino. La ia te tau le whamisinonga tali e tangata na. Le e kaunga whai kongo pari mengi nge. Tango ka koe kaunga whai ai unga waka nge. Le tonua. Le kala kongua le na matua I o otoa le lei. O ka koe whai ai unga ka ngaka nge. Soli. That's Putin style. Ole o elon mele ka o abuse le parliamentary privilege. Yeah. Wala o ke ila mele nga ka o me saung. Ele mo kwa ko fo le privilege le ala ko pa la ko solia se ma se fa maka u po se ku fa pe. O nga fe o se ku la fa pe fa e il parliament se un me fa pe. Ale fa ali o ka nga lunga ia wa ese la ko nga lunga ese nga lunga mi le pela fiso po me la manga control le na le nga lunga mi o le me tonu na leu te nofo fa no ai la fonga fai pule lea fa mai le anga o ka ko la fai il parmengi o ka ko e fai ai ungo ka nga no ngoi ngau le la to mele na va tu ai to tonu parlemene e o aku e koe kau ma whai e ka kili ka ngaka e kau ka kala ma wha asoa I mata upune. O le mali e pe ma fo ingi a. A o e kaimi o campaign I whainga pāroka. Politicians' best friend is the media. They will come and say, mai se avangoa se I o whai e koe whamakalanga and everything.
Once they sit in power, their enemy is the media. And whoever become a politicians and find the media as their enemy, they are so corrupt. Because o principle nge ye lua ke le ngo fa longo fo ika yo le ku isamo kalango ai transparency and accountability. Afa pe ke le transparent. Ile faingo fa iunga ma le faingo o kiuke. O longo winga, you will never want to be accountable. Afa pe ala e ko ke va ngi ika fakolu ole fainga malo. Parlemenge, executive, ma le judiciary. Afa pe ngi ngu umalva ngari. O ai la va kuor kangaka, o ai la va faya kuole leo kangaka sa palo ka ya oi. E fa mangako ko sa e sa ulunga le media, o meanga ngalenga faya kula e kisi ya oi. It's the media. The media is a unwritten fourth leg of our democratic formation. O le mea foi lea lainga le fia Putin i le media. O le mea foi lea lainga le fia ia sainga from the outside media. They really control it because they don't want to be accountable if I unga se lo ke faya. And I don't think Samoa is like that. Well, obviously now le wa o le wa nga fo I mea ye o te fatu la tala. E toi o mai ala to mata o mai mea la I luto. O ko mo mai le ya tawa. Fatu le ai ma se mea ya la ifua o na fefua ma fai nei folanga le media. This is my own opinion. Fai pea langa sa ngoanga ia. A ye se me tawa fefa pe mai ia o u kire kai ya o kari kongo ngi mea la fai mai media mai fafo. That's his opinion. A o mela le o fa ku ai fa mai male ora. O lai fa kongo fo fe kala. A ma fai nga amai e mo dia. O le sila va nga si fatura la utala. Wai e ma fonga o fa ngo fai pule le mana la fonga mangisi fo fai pule o la fia I ku o tu inga ma fo fo valea. Wa kolu kausanga o fa aleanga mai le si por kala mele Australia. Se fatura la utala le o ke le fia playing a ke lo sunga sauni. I've got about 4 videos ngo ka penga mai o le ngutu wa o le ngari ngama kuala lau le ngari I le kamari anga o le fionga tama tai palmia langa le kuri au puinga le upule fa mai le fai pule le o ka fa leanga o le defame ele ma faingo o le wo ko fa ngolongo soli o kala tulo o tala leanga ma tala valea I fai le ngari ia o le si video le I makua I fai le ngari ile ia le fionga le famsing sili sa simativa mai ko I single out mai ya le ka mai la upu ia le ka kalai posingi le fa apiko le fa iku au ioe le au nga qualification o a uma ngei mau mea ma o le winga na lo ki fa kwela uka ko e fai mai markamari anga o le ka mai kai parmia ngai ai se fai pule ngei e kulunga se bleeding ngai famsing o ngai fong fikalai makalo sanga iai se ia mai ale ngari ila le langa o le wala lau mai le fionga ka mai kai pale mia o pu ke le fia ko lunga langa matanga o le fesili lau ke fesili ai lo sunga pe kau ke e afa pengi le kau ke fenga ngui ma fai pokala mengi o lai mala mai ai ave ese la kako ai mai la se palang engang wa mala lai mengi will they be ever says ya ko ngungi a mai kanga because you know what they're going to push le boundary ele o la komalo sianga. This is where international law will have an impact ya Samoa in a negative way. O le ale menga lenga le o mai avaku John Campbell. Nga le isao ya John Campbell. O le ale menga lenga le o koso mai 60 minutes mai Australia. Yes. Se fa mole. E a o kongi ai kanga kala kuku mai kaya. Awor so ong la fora fa makalanga ngalanga o ngo fola e ngo foi kongol pale o ngo fola ko man nei an mele usau no ia ile songa le liloia o la o challenge la o ke fai aku ya le anga posing sa ko so mo ku kempo ia o la o challenge nga le wa virtual blue TV sa mo walanga o ko fainga malo le nga la ko ai kempo expose le ke lo le funding misuse malilo lo tsunami tsunami
saula lau sunga wa oenga nga e sau fa ku wa ese la fo ma va ingi ku per ku i ku ngai e ba ku ila John Camp lua o e mai 60 minutes ngale nga wa ku faile ka ku far pui pui i fefo i tanum nei i tafa ingata lenga fa yer kala ku la e pa fa mai le ku pe nga va ku pa lo ai ku va nga o pa po vi wa pa po vi me ngai ngai aso so la mat pang kai sa wa fa ku do le va pa ku ko ru a ba le ko kongi le ko fo ka ka lo le alo ko fo ka mo fie wa mo fo ka ya va ai sau ya na fa matalanga ya le sila nga va nga sau fa makalanga wa ka ko va ile ki o ngau le fa tai le mingi ska va le pero ele to fa ya le tiro fa mai le ngai kala pai de kala le al ngai fa pule fa mai e aku ku ai i ticket fo ingo fo nga economy classes ala va ngoa i business class ma business ma fo economy first class ioi ka le lo ka ke de first class ka ale fa mai ia elo fa ngai lo ma ku ke e ka fo ngai lo ma ku ma ngai ko in au ke lo la mini ya lo no wingo le mele sa fa i ka mai e kai mi ole sa mo e we e ko kongi le ngo fo pi ko e ke ai la ku ngo fo e pi ko ai dum pulo na upgrade le ko akai wa menga fa e va ngai ko kongi me ka ngo fe aku upgrade le ai aku upgrade fo ile ata mane wa tato va aila e toi fa nga ngana mai ai to tono pale mene me fa alu mai na nei tu ai nga sui fa bene ma ta u ma mai na wa ya ge ula o ke o mala malama po ona mala malama i tu la fono ai ole wa manga ye fo ole fa fonga me le fonga le policy o Blue TV e ya wa kaunga uma lor ko for fola su mai ai ole a su do mo ko international ro ia la su avelo waka fa ko fo yo na avelo wanta ave poras ma fa yer ma tau tangi or kama le fa a ming lo ngo langa mga o e mana o tinei ai lalo tanga ia tu stala mo la to right io tu langa fa pena ole ma liel na va nga le na tupu mai te tonu ole va nga la lo na tolu sila mai le video na ne wa tu ala le o paka ku o me le nkupu ole tatu to fa wa le fa so ro fi ngalo ya lau fio la yo so la fi me lau fio ngat suyo ya sai mai sei mai ana ya le la to la fo mai Malaysia pula o te tapa la fa ma lingo sa no ngai le na la unga na itanga talo fa le ngal fa msino ale wa tau sa no mai wa le la fi tu tanga tai ya yo le wanis fa sa lau le tal no le wa sa no ane na sa no mai ni ya lau fio la yo so la fi me lau fio ngat suyo ya sai mai sei mai ana ya le la to la fo mai Malaysia pula o te tapa la fa ma lingo sa no ngai le na la unga na itanga talo fa le ngal fa msino ale wa tau sa no mai wa le la fi tu tanga tai ya yo le wanis fa sa lau le tal no le wa sa no wa sila neila o te fatula te tala e mafua na e lala oa o lou ai nini o upo le tunu e mafua nga lala oa lo puke ma lala oa ku wai ma isi mea le kaunga lala oa wai ai nini o le upo le leile na e fai le mele ia lela ua umanga oso a lela ua iei waila na sa saunoanga le na fai ina ua whaui la vea mantua whaui la vea ale sunga lau le mani dobro minista o fatuanga na whaui la vea langa yeri si usi ua o langa saungoanga whamai o leo wato e whaleanga e kapeneta ia matanga luenga ale malo por kapeneta lela na whaui la vea ma saunoa i fo i mana lau le mani toa o whasalalunga ia laifafo media laifafo o le freedom of expression le peo na e saunoa tonua il vaenga le alela o so ko i maringi la fonga e faata la fonga ai onga fa mai o ele ke la fi mai tuo ia o le la o pasia ngai la ile ponga fe kalai mar pale mengi wale la fo le sa fatu o le wa pasia le kuwa ko le fia fast food valu ikula ile suilea e alu la kapenga mai fa maungianga o nga saunga makua inga lefa mai ola auli le ikua nguingo le ikua po kalamele
Ele ka tau fa so mala. Ko sa le saula auri. Musu mai asi. Oso mele. Ola sa lua fina ngato. Ama ka. Oh my god. Ole o pai anga me. Le la ko u ko fulu au ya. O fasu vari kula le. Sika ko vai pole se me fo fikalai. Aku e singa o ma singa po sing kausanga. Fa malo le kumau. Mo ma ye ke. Ma ka singa fai pule le fai sangwanga le fe kau ima le ainga. Siri pa ka papenga. So se kai mia ka fa no le fai pule le. Pinga sabili le sa. Le fa ma wa ku mele kupungi. Ya elenga ka ngakuli esko inga kulep. Ai ko le foko le vea mangai. Ka le structure inga ang pamkalanga nga launga me fa pena. Wo sa wa le mea ka fu ma popau. Ki apa ko le fikau ya fa sa lo. Esa o lele. Awa o lana saunoang o ia tonu ana amata upuna tuli ai sto ino tuile epa. Na no fa ko inga mato kumalo. O ia war ko kumalo. Fatu o ia tonu na amata. E monil saunoanga le na saunoa ia le minista o se fu maroloina wa o ia tonu sa fatuina lafo. Nga saungoa. O au saungoanga o e lesi faipule e ke su e masei le ia ngei saungoanga. Ma ele ai lava maseao nga ke leo mea ia nga saungoa ai. E peino fatu, o le aseao nga mo sa fata mua. Tu lou pa i o le tu malo. O le aseao nga o le faasala po o le su po o le molia o le media ngi usila. E alu ai lungar ka mau ai ngore ku malo sa faka mua. Nothing. Le ai lava. Ai mafua mai onga olo iai le loto ti nga e mana o e ta ofila utau talatu. To shut me down. Le anga e alu aruala o pisa ba wai mga ia. E a inga ia le a fionga fai pule le whamasingo mai la kou le la vea case le. O mea fo o iei fo i sanga ia pikanga i. Ole mea lo ke kau mafau fau e. A ongi nga ave se complain na sesi wa o lo ke mafau fau. Ma fai nga ave complain al kou pukalame. Ave le human rights ang usila. Because media is an international organization. Ole screen mai kanga ka mai ia kungu mai ia kungu. So your product and your service olai expose ia kungu ngi. Afa pengi o lenga faile la fonga le a le sui fight puli. Ele o mafau fau ele implications o anga saunga. Ile ia sa mo. Ya. O ke le so onga faia se me o ke alofa le kungu. E mo i o ke o whainga ruenga i sa mo, o ke o ngofo i sa mo. A kai mi uma e allocate i ngi usila le pakeki for foreign aid. O ka kola fonga i ave yo. Include ai makanga kai lo i sa mo. Ava pengi o le whai mai avaku le se 4 milionga le so songi fan mai. O le se 4 milionga nga i uma konga ko singi. Oh yes. O ka kola fonga lan, o ka ko so songi lan ngai o. A o ngi lan ka ko complain le ko ngu le ko ke ngofo i on ola fonga fa apea. Mangkua ia Putin. O ka ngaka lusi anga o mai complain i le international community. O mako le sefe ia Putin. Le nga lainga leipo le international community ia Putin. Wa maka fa sang fer wai. Nga o aku ngu o la yele warrant arrest ai Putin ia ku ngu ia pe fa pe land. O kele manga o ko inga me fa pe. Ai pia wa ko fa i menga. Wa a nga complain ka ngaka. I ko inga la fonga fa pe wa alia ia fainga fa like corrupt is a very light word. Fainga fa sa wa. O la ka mo fa i ki kinga la lo sa lo konga ngaka. E lau ke fa leo ai la ko leo. Because media is a voice for those who doesn't have a voice. And including us who are coming here and share these things. O le ka ke ka mafai e avaku se malama ia ilako. O lai pongi sa onga o ko inga kai ka inga fa pe. A o ngilanga o le levonga. Ia va pengi e ban mai le travel fair ma fair. Man kuan melanga o i le pandemia fiki. E kai mi ku i fiki. Ko ai ban al travel mai ngi sila. Even diplomatic travel. Onga o sa wanga fa pe sa wanga le media. Le fo inga
Nga kau mawhai ia le miri ia ka inga whiki. E loka ia le journalist New Zealand leo Papa Driver. O le mea New Zealand whai, no. Yeah. La ka ofi mako foreign aid. Pe ako whai mea ngai journalist. E le whapeo journalist e immune. E whapeo ngi superpower. Pa orke leo lako ngaluenga e le kau mawhai wha malama ia vaenga o kula fongo. O le mea whai ngai e kau le fia e malo e mengi o journalist. Ia kia ue kasi ale vaenga o sia kungu. E le mawhai e journalist ngalako breaking. Pe a whaapea yengi informations. The informations which highlight the threats to the national security of a country. O so nga ye fai inga impose le threat I le national security of Samoa. It's like nothing. So no, it's so serious. What take action le parliament. Yes. That's how serious it is. Wa se me very fa kausua I me fa penga. E se la fo le se me impose le la fonge le fonge kalai. Le wo ku e fa so bari kula. La la me fa so bari kula ga sa me dice me. Ia le nala le la fa ni la tala. La tato wo nei la e au talu mai fai pule. Nga kukupu ai me fa pea. Ia ai peika yange wale no mata le so le pule na po. Mangingo yo fisili e tapu ala na fisili ai sunga la ule malito. Wa sa ave ma fong fikalai. Ia sunga la ule malito. Ele ngata sa ave fong fikalai. And he was also once a victim of mele. Toititia mana tuala o fisili la. O le ale fai unga e tupu mai pe a mau o ma ele fa valu I kula. Ele ai masau mea nga mau mai le mele wa. I lo fai kala fa kupu mo lo masalo salo vale wai pe e oso mai lo masalo salo vale le control le oso mai lo I fa fofonga ia au tu le tu masali pu vai o le fisili la o le ala me kupu mai kua o le ala na tali la le songa lauri mana tu foi fa pe o mal case le nga kupu ya lauri fa pe o mal case le na lai lo nga fa alongo kuare I le songa le lauri le mali toa o le fela fo inga le wafai wanga aver komiki so esu e foi lele. Ya umanga sau manga pepa. E umanga sau manga fa mau maunga. Ia nga lole ave o le isi komiki la ko ke ilo inga ma. Le la nga uma lo ko lau me pe o le laungo o fa msingo ngo pi la ko lele. La tu fo ile sau o ke ngia le sku ai le fai pure sau o ke ngia ngo la uri bra. Fa rongo tu ala uri e sel mele la kula I mai o kuri o ia mele la tu. Lunga lo. Ai fa ma vai. Musumunga le nganga kuno ilunga fa mavai lo nga koe ka ofi mai ia wai ka walunga ia kula epa ka lo marsa malal ka malo pila po fa la ka sama la wo koe la swingi sama la a fala pila ai lunga lo ma ai fa lava lo marka malo fa lava lo mo fa mai ia la pure lo loko wo ulo le yar ko mele la fa be aku se sik mele la ko foi se ko amir ko fa alo ko malo o le winga la tala o le onga io me ai o ia ir ko ai nga o le ngia le maru fai kar fa kupu nga ela ko o le makaisa mo ela ko pe o le fafinge kulo ai ba tu awala ngai le me na e rua tu o matai mawarunga ala tu pe au me o finge fai kala ke so e kala ko kongu ma e fa ku kala uma e nei la ele se o fe la ku ai le me ia information no ngal sunga lau dir malito e tu o al fa to fala inga ale fong fe kala e ai lo polen ongol ka kong o isi kai mi e wai ele ingi evidence me mo ia leng evidence umar fast food valu I kula fast food valu masinga fast food valu kausanga ele mawangi evidence ai alonga winga turn up ngai alu lo mar fakoisenga e fainga ka ia foi la ngai kamali I kongol palmengi ava pe foi la fiona fon fikalai o le la fakoise kule makai sa uia au wala le kaupule kongol palmengi because lo vai ku ngai le saunga le laulian malieto. He was insulted. Yeah. Wa kangi ai le wale malu ia anga ia fa parliamentary privileges. Pero lang sa ngo ile ia ka.
ua soli ia parliamentary privileges. Onga loa kua ia fua lava ia le kapingika. Male fionga i ala auli. Fa meo lela fi mai kua mea. Lena. O fea kongo ala le evidence. Ale ai lola se evidence. O le mela iai. E fa ko ese. And I hope. O le ama kua i kuwa e lua le fionga le fong fekalai. O le kula fongo. E ke alu ese. Fa ma vai mai. Yeah. Because ole Parliament is a court in itself. Ole mea fo inga ele mawhai e nga o akungi ka ngaka whai so nga whaingi ka lai ko kongo ole Parliament. Because nga ila kou o lenga vote le kongo. They have the right e kauka ka lai ma sau ngoa ma whika lai kongo ole Parliament. E le vapea fo ila ala abaku le right nga. Nga so o nga alu ala i whaalou le manga le whainga o whamakalanga. Le anga ole fo e pui isi sui e pui isi sui ole Parliament. I privileges ngai a vako foi la se whamakalanga i le sao. You have to prove. O le sao lau whamakalanga e based on facts. Ai malia la. E na ua tā pāla e le fionga le whongwhitalai ai le i o le malolonga. Se i koe sa ili wha mau maunga le whongo. E ui ala i na o mai le amatanga tō lau mai. Nanga ila whawhonga la. Langa ili si mele o ke le iloa i whailau kusi o le whongo. Pengo nga kango kuskusi uma ia la fonga ia nga la fo mai ele. Le na la fo le vale. Le nga e fo i mai. Ia o te lope ali kiripi le la tapenatu. Fa fonga la ia ile unga le na woto e fo i mai. Wa mai ar ko sa ilinga record al fono i fe lauto inga. Pe mo isa fe inka la fa pe. E fatati ese tau manga mo malolonga wa mai asa manga le sus fono. Mo sa fata numero tasi. Itai e taruai uniso vaenga o lansaunoanga. Nā fua ele lafo, na whātu mai e whionga ni stāso i fua maloloina. Mo tuina mai wha mau maunga wha mau ni ailo na tua ia. Mo le whionga ni stā whātu anga ma whainga whaiva. Ua mai au an whāruaina le lafo. Itai intu e ta oto tuina atu o sili. O not whai unga le fungtalai. Ina se isa ili mai wha mau maunga saunoanga sui mamalu. Le wha mau ni ai tua inga sa saunoa iai. O leo o tauri maina, wha mau maunga. O wha mau ni al fongtalai upu. O tua inga na mafuai le lafo. Le wha pea. Saunoanga sui mamalu. Ia o le a e oso la e lafi mai tua o tangata nei. Ia o le pa e unga o le mta upu. O leo wha maunia upum sauno e el sui mamaru. O po ia, o lo ngai tonu iai le lafo. O sili po la wha maunia le lafo, e whingalo e sauno mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O le la, ia, sauno mai. Nau ka official lava le me. Ua o fai le lafo, fai pa loka, o sio, e ke au la ia si ka kikira wa langa le wa paun le speaker isanga decision kang fai to fa fonga la langa le no tango tipi mai tala na fai ele vaenga le tau to ele o male na play le clipping an fa na to mai lunga fa bole la vale tanto wa le tanto e ki lipi le fe la to ia le sunga la auli ma le fo ile no so fai le fa pe el so no nga la auli le la wa le la wa e to mai amari tu inga le mfana to play me fa bole love pe o le na lua la ia ta tau le fam sino ngai tali e tangata na le ka nga fai ko pa me ngi ta ka ko e ka nga fai unga ka ngi ya lo que la yo so la fi me la fiona suyo ya sai mai ana ya le la to la fo mai malesio pula o te tapa la fa ma ningo sauno le tonua o le te faita watu o le tau te mai mole tu ma matatu ngar kasiare fasila inga le anga au mai le fa mau ngar failo tusi ia o le a e oso la va e la fi mai tu o tangata nei pa wa yanga ala mis lea e ke la fi mai tu o tangata nei le anga e lua tala e se ona fa uina sa te tau fo il failo tusi o mota nga kusi sa o ma ave uma me ai o le il fa mau nga langa tasile me e fo ile le pe mai e wa kausi se le me langa ile se ngor upulea
Ia ole a e oso lava e lafi mai tua o tangata nei. E iei le ese ngor whainga ngā, ma lesi kala lea ngā kalango mai ia pōsingi. Lea e te lafi mai tua o tangata. That's assurance. Ole whai upu mua, it's accusations. Ole whai upu longa lua, it's a kusa o laua whai mai. I know, o lo ke loa inga o ngai ke lafi mai. Lena Antono, I wanted to highlight this langa ole mea moni. E paule mea kau ke vai koe, foi sa mo ki ben ai a fai ele sa ol fai ngole mele, e unga kipi e fo i vaenga le live le lungo le parlemeni. Ai fa tai wo umongo downloadinga. Le ngor kai mi le fe kolosi i fa pea ia fela fo inga. Lai ai tala na lai fai mai tua. A le ngo wo le vano no fo so o mata i tuina. Po le ko ngule li poki le la fai. Mana tu fo itasi le vaenga na ese le fo inga ku ngalu ai. Il fai nga malo tona ia tu. O le ese o mea nga kala ngoa i kukongo o parliament. Ese mea uma koe ka kusi ma koe ave saingi ma isi ao le malo. Le lana o maua tonu lava i le tua inga whaateitai inga. Nga le kasi ar fasi le inga lele nga kusi ar whailau kusi le nga ave irunga. Whamai. I ole a e oso lava e lafi, walu tutusia, ole a e oso lava e lafi mai i tua o tangata nei. Ai kia i a koa, lea e ke lafi mai kua kangakangi. Ua confirm. Kusa laua confirm. Laua nga whai al whai unga ele lainga muli. Lea ua e oso, lea e ke lafi mai kua kangakangi. In a way, kusa laua e confirminga. E iai le evidence. O le ke lafi kua kangakangi. O le memo mua. O lo ke accusinga oi. Yes. And either or, e mako i leanga. Lena, sa need mola, evidence. la koe wak. Natu foi. Listen carefully. Le lauto e whaetua, listen carefully. Ile kaimi lea e oso mai le kala lesi oso kusa ngua ngā lesi. Listen carefully. Ile oso mai le kau ainga mai ngō mea ngai kau ai mai e le sui lea sa whata mua. Le lauto e play atu le kiripila. Ya, lau fio la lafi mai lau fio ngat sui o ya sai mai sei mai ana ya le lau to la fo mai Malaysia pula o te tapa o le leanga la leanga o laua kalisa o le afionga i ala uli. So the subject o lenga ke refer ai o la uli. O le wonga accusing ala uli o la uli le la fioku. Lenga. Alo la masanga yange ayo kai. E su eange se wha maunga. O lo ku tulo. Le sunga le la uli al malieto. I kua o por kalamene. Aka ko vai po ile sawanga valasi. Lenga o ka o papel. E ponga nge makuyale le kuya koin. So he picked it up. Yes. Le sawanga e makuya lenga ring fai lafo. Fapitai le minister so fo maroloina. Lenga e o la tala lea. Tu lo wa pe on tatu fasoa. Se o tangata poto ma le to fa poto ele si so o ele so nga le ua e ama si i maku i lunga masi. Ai foi la o ele ano liu le na tango sa o ya vala si i le palaka. Ia o le a e o so la ma kou fai mai i miria le i fafo. Ai le nga sa o le i fa maunga. Nga fai yaku si makiva e o mai e fa kauko. Ai sor keke. O le ulua i contempt of court tare nga o ia Contempt of parliament. Parliament. Nga fai aku ia ili wha masingo sili. Man kua lewa ora i wha masingo sili e o ifo le whakau konga. Nga keke e. Lenga o le tau a mai e pōsini. Wha mai o mea ele i whaiangi wha ai unga ia ia le ua karangoa inga. Se i wanga ngai mea nga umanga whai whai unga le ai. Ale nga pending le whai unga nga whai se i whai pe fo i mai le mea lea. Ai nga leo si kakai loa. Whaale au ngā inga loa ele. Ele wha msingo siti. Ai na matua i whai ai la fonga mangkua i kala kula e pakuloa ma e nga whai. O le supreme power o parmengi. Ai la markala nga whai. Ai power mea ngā le tau oifo tu lou te tētou whela i mea. Ai kou maka i mea ia ma. No kou se silala ia ko i ngā sa. Ai whai a ngā i le wha msingo siti. E sa o le supreme lawmaker o le parlemengi. Ai se le kaimi nga whai ai, because there was no parliament. E olo le kaimi wha ka ape, le parlemengi la o e whai le whitwhilinga le kungu. E pei wha ingi New Zealand. There is a caretaker parliament, or a caretaker government. E lau ke wa aia pisingisi al maloma, like in terms of the government's affairs. E le mawhai o nga ka ua le caretaker.
as a parliament because o le loma le whakaukonga. Mangkua le whakaukonga le issue ai warrant e ave mingiska, palemia, o warrants ngai, lau ke whai ei whai unga. Onga o le warrants nga sangi ei lea o le malo, i ngai usila o le warrants e avaku ele kovanga. And I always says onga o le kako system nga draft aku le system i ngai ma kungu pe ia pelkangia. So e mo ila e sao e supreme le pewa le palemenge e whai ei kula fongo. Ma whai ei whai unga. Pa ele kaimi lenga whaisonga nga kula e pa pewa penga whaisonga nga penga. Ele i supreme mo ngai le o yeise palemenge. Ei. Because o ingale aveile o ingale aveile va ingole kungu. Ele head of state ma le judiciary. Kusa in a way nga le lua ia va ingala function. Ele palemenge o lai lo loma whakaukonga. Yes. Kaimi e whakauko ele palemenge there is a parliament. Kaimi lea. Ele isi supreme. Because o le whakaukonga lenga whakauko ai le paia inga lenga o mai. O lole le kaimi o le mewa inga lainga official announcinga o le elections. O nga inga e invoke ai ia le caretaker government. E ka ngaka umma ia ngai kongol government kongol palemenge le kaiminga. Yes, o lai kokongi. Lai receive a local salary. But their power is relying on the order by the head of state. So these are constitutional issues. And e mangingo ye kong constitution asamo. But sometimes e kau ke kango fifai kau mel kusi oki. Ala ka oko le yar kus pa ia male mavaenga o kula fongo fa avaya le kungu. So e ka ua foila ia kiau. Le kako koma fai fa amala malama. Onga pe afa pe e fai maile maolunga kulanga pe kau luar kulanga fa malonga ye. Nga fa pelo kanga. Ia la fai mai ai le ama. But that is not what the letter of the law says. Wow. O tulanga la na wala ina utango oto mai sa ngwanga ya malafonga. Lenga I would love to see ni fa maungianga o sa ngwanga ya. Lenga utala ya si fatula utala. Patu fo le mori mausunga le atau. O upu ange ye pisa so o ai fai pule o faleka. O la auri le faua ia pok e me ku proklamen ngai. O upu nge ye kaukala mai ile si urpo oranga skama i makai vo ile le pisa ele o upu ane o la auri le e fafau. Le la u longa kolu mai ya posing. Ap iyo. For the record, Asiak. Ala si dia o e la uri ko me ngi ke fai. Le la ofisili le nganga pa ia. La ukali ya kule le pau taimi o te feso ta ia sunga le la auri. E sau susu mai lunga o prokalam. Sau se ikali ngai ofisili mangai vaenga. Yes, o le o ke feso o ka ia e su mai. Just like ngo challenging a foi la wofo ele sau. Maulolo ka vika ele sau. Yeah, solo ai desi mau you name it till now to lo foi wa batu ia le fanonga le palmia yeah maybe o lapis io alwatu ia tuala ponifasi o gele fa pe ang HRPP. So to answer your question o ke kongeki o mai lunga tala no program a se opula ku ele hai o kele mga ku me se mingi ska po se si ku lo le la wo record le kaliosi e kele ia se la uri ele la ko me ya la nganga ka kalwa ni batula si vaenga le su e so angi ile talina no ele o le wingo le tala o lungo ma salonga yeah suspicious a ele tatau ise fai pule o ngalu mangi suspicious e totonu e tala noa mai ai ile pale mene mamalu o lantino iyo e peila le akangi mai e poko ko ila limong le peko kala e poko ko ili mongi na ngai pingi mai fafo mea a rimon makapoko foi e pingi mai fafo yanga mea ye va soro ko ingai kua mai vai ma fai mai ia ano go winga wa pulesa le la wo so mai lo ma posing se atoa pa me skama fakalmo ya tatala leva no tatala leva no ai sa o mga kuai sia o faya o nga au kala vo ya so ia mako wa lo ka nga i vai moso orga kai ngo ya waina afitu o la se king orga
anga ika ka malo uma mani maku kempa le ukara vo yuka I laudi yuka wa ka ureanga hinga vo ukara vo vai moso I mako me fai a me le kemi anga o mai ai le roku da sa ku marka malo va pengi o tau le utala vo se uteleita na olo ino ole nga o se me mo ka mano se uteleita o fa pero ma ko ma ku pulanga le vai moso ma ko a ka vo fa pe o le la se ki ma ko ka o uteleita o dua fa pero na olo ta ino ya o tau na yo quero fazer com que vou fazer meu falar ni falar nga nga imbe se fa ma so ngi ma yeli lo sunga ni fa ma ro so ngi ma yeli me wo kana I ro po a me la ka kala ngo ai pe po fe foi korosi ile le ngot o fa de a lo ka ula ko fa ka ye e ke lo fale anga si so na ke quote nga kala nga fa yelis ya si o mele wo ka pike e sa o fo I si fa pule fa ma tu sala fa ya le fionga fo ya fa malo to aki kastaos e sa nga fa malo to para mingi la wo fionga fo fa ka lai si wo ka fa iki ke wo ka fe ai la wo por que que quem é maco qua é e boca fe a boca de louco fe a cara ya so de voy a for fico a for ida fico io e paula kanga cara ko fa popo no pisidi de ku mai ku ai un wa fa inga ora pule la ngole ya ga yele fisidi le kionga ali ka wo ya ke ele ave fo le kala ngo o la sunga I a foi kamali o le ko ule ko ngol palimengi ma mea e fau wele ma fau fa pe o le fa ku au lau vai ai ai la vale kanga kai le fia I lau po kalame ma meke fa so kai mai o mai fa sa o le record yes and that's what medias are for and medias are very open to correctly record pa fa pe sa se ai lo la fo fa pe le public because that is where a threat can be it can be interpreted as a political threat. And whenever someone in a position of power says something, it sounds like a threat. And my finger turn as a political threat. A complaint will be lodged. If you're fool, I'll travel overseas. I mean, not you, them. No. E te tau ona whai te tele a tau. Ora ngō ngare kua se economy. Ara mea e manga, e pele economy e manga. E tau whai. Ia, so. Ia kua di, e betori ua polonga di si mingi skao na ki uri kau kukongi ngō i ka ala fuari. I mane ale tali le na tali ele tinu. O le toi na mana tonu ale lenga ngā ue. Ngā ue. Ioi. Ia, ua tau warungar ma tau wa whasoa. E me ngō whea koe le ar ku ulo ia mar professor. Iyo. Ia le nei manga na via fi whaptai tere lo sunga lo ia sauni whaptai. E te tupu matangi le wa whatupu ina fo i le fia ma le tautua. Whaptai fo i le whamano si au. Le ai, ka ilo ia se whinga ngalo wa ia, a whai o te whai al whai unga. Le la fai a fai ku mai ke fai unga wa fai unga apa ile ave lo ile international law ma fai se makukang on melna yo me tu tasi ale fionga nga tasi a mono ai a fa pe o ke fai se fai unga o te fai atu o ke pole travel ia ai ngasi so ingi ia ai mai su mai ngi o ke ari Oscaria ai su mai o ke wa ko asi o sai stu le fai mai ia Iyo, a lea ngāri ia tau mai ko ke kere a ko mai mako ki ngai ngai kai ko sua. Ia, travel o ia, o ke pole fua o e sa, te whea tala iken kai o lele nga whai a, mai sau awa te rafi umi, sau ele whasia o e sesi. Soli, o kala iken kai ro e o ngea ukara. Te warungar programe lewang na whiawile a tau la pato te whakpato whaari tato watu nuu ma wha matafi tato programe marangang whalor. Kai mo nge whiafi, e whakpoka le kuhu. Yeah, yung kupu mo ya mese lava ila ko foi yu polu se vai kuile mo ya apolima mese ka ko moko afange o mangongo o ingalo e kupu ma ali lo le ko i po fe lava ko ke afio I ka foi fio la yo ingala ka fio mai
Ia, e whanarea nganga nge whiawhi fo i suanga fo i ma karunganga nge whiawhi. Ia, e whaumwe moro i se o onga. Oro ia i se malie ma se aka. Ia, oro ia i se awala me mole kwa sabari. Ai, ora vanga muri o kako fo ia se awala fo lero kako ilo ingo mo ka upu. Moro si le fia le kumu. Ia, ole kanga whawhikainga asiaka ma le whawhonga le kumu. Ai, mas fo le sunga o ia ia sa ungu whakasi nge whiawhi. O whaleu mautu ngiangi. Ia mare mamalu le whale amanono. Ala walawa tunga. O le whengainga. Ia, whaavitai le songa le ataua. O le utanoa, whai masui o maua ma le songa le li loia. Ia, wasa mo o la tunu pele. Share lor ka kopo kalam. O e foi le ke fake page, mas si kang uye share. Ki o foi ya ke uye li la sanga ika. Share tatu po kalam me. Tatu uma press lo le share. Se ima kua spread aku ka kopo kalamele a ko ngoi o ya puten le por kalamele in tulang ai fa manu ya mai le tua tato feilo ai le tau runga ngor tau taya ile so taya ai mele ne fiafi sunga loya ya sauni sunga le atawa malo fa tau va ma tu fa to fa tu soifua mai manu ya soifua I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go. Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.